no me down money no se katacho me ire ade ode abebo me dua no se dabi dua bo ode abade so enema ekototi edema onipa biara aha eye Sompa Asem Mpe Nipa ya na onipa ene pe ne ho asem endi yetena se ya sare da ya de bremu no saa ne ye ko no na enema akonanim enene da wuti afro foforo no foforo mfro foforo se Sompa Asem Mpe Nipa fo na tena se Wofa Lumba ne na pamfo ene ya de wo ho de bremu efiara de bibia timisi o engineer bebe bia no wasum edu fiada ni se ya esede yetimi ba areho timi ba enibere timi ba osun timi ba ni be pie mu biara na waka ache wukunu ana wayere ne se yehwiri som na yakon akoyanim we ena madwumadi ne daso na madwumadi ne edaso nkokra engineer edu fiada ne sa no a na ye de ababa be wom sa na se enema akototi ede amaye edini ya Kingsley Kwaku Buache, popular known as the nation's uncle, offer Bishop Lumba and also saya din aha entino ye mon basa ubope na esovu ahiasem sa na tie nyame nko a me ba ne sa na wo hunu se okwa MC a ho na omo bo adwuma omo na boa me ye ba TV ne so fefefe se yo nti ko wa be kwa ko hunu Kevin oyata one na ata no omo sese omo bo adwuma papa sa na azuka no azuka ina no meti ba bi ofire azuka yi obo adwuma emerepa mu no ibichichi wona da bia o me yehwe asole baba birthday man no ono mfa mema ne ma no amu asore no o mamonika sebe ya mubeko so na maba asore nti da bia da yehwe ma ne ma azuka ema ne ma ekototi sa chief producer Nkwanta bisa Isaac osi enyina nkwanta so entwen wo mani nanso ka ne nya pakepe junction so ane trese wusie kokose chifrecha ono so boy achi dom ne amadumadi no akototi padi amaye ejamono aginadwa ene waso aye simple casual aye ne simple pa sa eno hene yire onzo aye ne simple pa yinwini miensa agu ne kon ho agese eniyema eko awoki yesende no senkaye baby ehwe na ase nyina atesania mpanimfo siesie no a anka wa bohunu se combination is a calculation yes obana ke kabum even nyi no kura no atraze na tade kala wum a cheze na soma ade nso ho nkapu na hye na du so wo kasa na opagya ne nsa bohun se ne hye no no so ho asoma ade nso so ode aba oyiye sie nso baby da bia nso du ha be kire mo na niema akotote de ama ye nyina na yakon akoyanim ene eye fiada yakohifo birthday ne sa ya reho da ene binum su uram konfanochia mochi ho no ubonse nkofo yie mu ene soja ni bi egosie no police ni bi egosie no MC bi egosie no saa na yakwa sie nwumtu ni bi saa na tie ya abrabo untimi no ojensam twani bi kɔ saa na maame bi kɔ ana papa bi kɔ enti ne no bibia betima si ya wure betima ho ye betima su na enema akotote e de ama ntitena ho frewuni an so na metena ho ye kwa no ye kaja na gum na enema akotote de ama ye edu fiada se ama so dene ne ndie ne nipa kan etimbacho bibia ni anu aye se soja ni no ne ye kɔ na enema akoso akotote de ama ye na mini aba ho aye fese
waya kono se ma me mpacho bibia boko de abere watia afa mpacho nyankopon adaroma na nso ewrade ayade dodo ya danase twedi ampo ayade wa ma ya hoden ne nkwa so bo adwuma nso se mo na bo ya chiri dom mo na bo ya chiri dom mo na mo ko chi en kakra kakra fo ma ne se omu chia opa ahefo ma lochifo ma no ablojifo no mejo om so pa no fa asefo wo nyina nyame nchira mo no nka se no mnim se me yakokoro ne mere wafo nkwa na ye me lai Wofa Lumba ni anana na tane to say that say Kelvin na tane se no no na me se wonu a o we na no me didi job e no obi POP as Wofa Lumba debi eninu no asa confirm sa so sound kakra no mama on say be nation sank di to me bia na me kokuru foforo so say my Jamaica for offer me pemeko London ni America wona say asoma de bebam kuro bia meko so bia me portray character na say offer as for na timatimase na me ne wo mo akon akoye nim ti say no Jamaica for na me ne wo mo kuro kwaku mpacho bibia aboko de kwaku nyankopon hwe so ya betra de bibia aboko na na masam ne nse men bibia nya boko sa na no me boafu kakra me boafu kwaku we dum me bi won ma Mamen Kasimbi, infant to ye betu for the ba mamen fan entertain homra. Ko anim. Well, one say, edu maybe now will call baby na se hope bronzam na woni pa bi asan. Pa. Because bronsam or artificial so day. Oh. Bible me tia se ade yem papa mu anye. Enti sam papa mu na bronsam ye no. Ne hu nipa bi wasase so. Enti enne obi te sa won sesa. Kwaku because makoma da yi na me bo anenso. Uni majuma unso brodi akuma na yi abi eno je ne kwaya ba ko afiri ba bi da de ne ubetuma nya problem kwaya me ade bia ni pa bi ha obi anu kwaku pamuka me se me betra fides na se me enjoy na se me okay a nipa be hu se me nyi okay me ma nipa hu eye me amasem ba de me ka che nipa da se ne bia se nipa bia woto a ade eye nanti twitwa mpapa mu you better to stop kwaku enko enim Papa mu na ntijujwa enko enim wow ase ne o ya fa me futu sem ho ene me da ho me hwade bia but enam ho but enuru ho ndi no sila ebe hu ne ebe ya kwakoya ni mafutu sem na ya na obiara etwen se de da bia ye no no enti ne ye de futu sem ne bebre ma ja se wojo so to mpaboa ja se nyame onchira opa no onye okese sa na prophetess Elizabeth Dankwa nyame difu yin so no oba besia nyame abie na ne awiye bere obo adwuma maka cho se futu sem ya ne mu hwam enti ye mfa nsapan sa ene anopan enti ye futu sem ne se enti wo pe bibi no asepo kakra bibi anso ana akoye mizo drink and 5G mixture no maka cho se ye mango fruit ne de aye enti se onya mango flavor ne sa wo mu sa no ana ne me ekotote de mawo e pika wo so ade nim sa na onya tea bread bi ana se enumere onya meat pie bi abun se ye drink no e de pa pa cho bobo bi e basa na ma de ne hwa ye ode ono yere sepo amode glass ihia ni no na ese mo de hwe program ne yakoko yenim oni yere kura ne wo wuja na wo ba ene ne nyesa e be fefefe pa mizo drink yeso pedodo atu aton ana opa ankrankra de ni bi nso ayi a ba cho fa number na ofra unya nchirimu aburu mi de yiso number ne 0246 270 221 0246 270 221 21st clinic se men kan kire wo se ipacho se wo yare ya yedi dwuma bi se ya untimi ntie o utie so ampacho wo ntene de free se wo ho twetwe enema nkoye mfama kankan ne se atika no unse so usisi eso nantu eso sire musa no ana se enema nkoye kura eno na 21st clinic atena se adwene ho no makwa akọfa yare sabia ede aba ya sabia ne din ye 21st clinic no eno sa asia tika yare ne hunu pe na edwane oseboase obi wo ho ipacho oboase obi okumase obi akra obi osunya obi onkranza tachiman kuro amboso nyina okoso a omo yare sabia ho ne mpo sababi awo ne mpo bi ni ho afro omo a omo adokotafo ne ba waboboa no no ma behwe amanema akotote di amawo na anu yada motese oko Europe ene yare a wakoze sa no ho ni din a waje ene abodi no de aka ho de esewani ense oka kire ayifo so te South Africa fo ena omse da bi e man go Europe fo nko abada behwe ho nso odi akogu aba o America ba bi ana nso wade hye yare sa oye kope ombebo om ho no maba memfa yare ne ntena wa mfa nkowu abada 21st clinic wo number ne 0249 311 0249 311 311 so unya fro na obeje osu na niema akotote ede ama
3A co capsules men ka Joseph ko yare ye ne bra be dan won wasi koko ni sisi oto ano sa uja na ya kire wo chempa because baby esini ya wote yawo obi oja na moja nso edi akire obi won so okompamu ntimi ni agoro yi na ode ahye ebi agono ne ne keka ho nye sa koko nso timi di sa nyamana sem no obi oposa na ni sa koko yare but you need you can fa 3A co capsules ni bi na bobo eniama be kotote e de amount adruwi gene ho ntre ha se wo de from na ginjirimu a chan medi 0546 107 107 0546 107 107 sa so ne ye koso akai wo se koso na scan u TV no if we dey kro bibia betumi asi baba ne se atia kominya sompa biem o scan a obetumi akwa koshia the new Sompa TV but o wuhia ye nya no abo post no agina wa if you na ekro ne ho na obehunu ye ne senti no ya akoso pe omo scan no mra mebo amana nte nenam mo a sa akwan so na onya mmese Asem Mpe Nipa de a na se wahwere ade epi me patro me ne wo kasa obi beti afutu sem na nso onya kwan obetu patro afutu bia no a kire se ye be kire ba tu kwan fa na obi ankwadwu sika ni nya ye express group situm di kafo akon December down no mo awe na ne man kotote mfama o country be na apese okoso uko school ana akonsrawe ni nyina mu omoye mu adwuma mpacha okopa adwuma na aye eno nso omoye ana asese betafra ache wa homegiem na apese oko oyere kowo bajo ni nyina omoye o meko holidays omoye number ne 0555 55 0067 0555 55 0067 ofro mo mbejo so na niema akotote di amount obi tie was of media me pe futusem ni senti na metwa advert ne so media futusem na ebre no ohene yire wa futusem afam pacha meda sena machia tie fo ne ahwefo nyina na mama me papa Reverend Dominic Entry ya wo konta Selekro Baptist so fanyina otua no wo ho me ma ne yakọ ne hyeden ne ho kanni ne twotwro mu twom yankasa me maame Mrs Grace Entry wa to anana no mo nse do chi ne yedi ni na wotweda maame de bia na me betina so na me chia wo mu na ba mo wu adaroma ne awode aye nipa no no ntinya me ya adoma wo china ene ye na wotweda no ntie be kwa akohye mu wo eye kontanse ntie ya na adofo abeje be mabusua nyina nso ya akomunue na yenso yenue biarade nhye sofo den pa amaye na ofa ewiarade di asembi emaame na metimi ehu se se nyankopon oyo nipa na se ode ye betena asase so true ya wofo ana se ye na yemu no a eya na me se na eya na akwada yesi edada na nkakra ma ne ko gina na ye de ne tena sema otutu na afe wotu amnika na onyini ba no akwakoye se process bi a kwada femu ewo abra na se nipa femu wa abrabom sa na abrabo ne sitie enti enyemriketuo eyeni di ho se wo jampe efri so obi wo ho a enkwada ne maako na obi wo ho a wonwia na wanante but normally no be won sa akwada bi andodo na no mu wia ansa no manante okay enti akwada nwia ya wontu amnika enu nti se wo anhwe na akobo bitla se me pentam wa abrabom nti no me po me sepre kopa wanhwe amoja ene beba wanhwe abetutu mampamnika no wakwa akobutu animu ho na chese ohome krampo ntimi mabiem eti ye ka kire obi ase na anwumre se wutie ye ne a abrabo enyamriketuo emfa ho entoto afofrofo ho wa kwantuo na wotuo no ewo abrabo mu no edifa from wode na wotuo no eno nti no ni aye ka nyina ne se ebre no ena enya nsonye osenka 40 baako na na se timi ensanchemu baako no osi ade bia ewo wiase bia wone bre ya wahye amano na udru eye 311 ho na wose ewo ne bre mu no ya ade nyina fefefe ema ne bro adwe ne ntiase so eno nti no wa wutie ye no wa brabo no enkachi enka se menisi nti o se bedu na hye abrabo asi wofa ahoe de ele madam for bremu eno woka so a ene ne wakwa kodru baabi animu ajaminti no mani kwa akobre no anasa de na matena ho ama omna samwa kwa ajame menni nyina na free fox ba ye ne oye departmental head wa Asem Mpe Nipa oka management ho adenti na menni nyina ye ntimi ankwankodi dadibre no pacho ta mo nson ye
ewo onyankopon bremu no obesiesie ne ba nyina fefefe na odi ama wabrabo yeso obrempo ahyase bia no eya na yeketoa enhwe wo mpempenti bia yi ho ne mu ho abomfia na nka se dem se de ne mesi kon manke ka me ho ampacho obekeka ho nanso no so onyankopon wo mie kwan ne ma wode uti bepempem anso no wonya baabi na wode uti afa enti yenya abotre mawrade na ayi kakra ya mede etoa so ne se eto da bia ya na se de yesidi ya hototo afoforo ho no ofa ye se osuno ene oni aboa kraman na omofa afuro ebrekro na emu na abosomi miensa na kraman ewu nsia na abosomi nsia no wasa anyem ena ne bosomi nkono so wasa wudu mienu ka ho afie twem otoato aso sa ma afie twem osunu nya nwoye etu akwa aboa so se oba na wonkwa wonyinse na edi enyinsenya ada na dada ma wo be se de wo ho dumienu ni nsia ne dumienu wonya nwoye akwada be nko na hye wo ye hye se wonyem na wo sona asem wo ka kire aboa krama ne se nia oda na wotwa mu no nia onyem no no ontimi mfa ne nkrama ma no entoto ne ho se osi asase so asase wo so ema ne hu say yes aboa kese ese so odru kwaye mu nsensan na homa ne nua nyina da ho popo ma bi kura mpoto fom na se o twa kwan mu nso a ahyen ni nipa ahodo ya omoko nyina no omu gina ema no na ono nko a etwem na omu hwa no nso no wutimi hu say nigie wo mo ni age so mo hu aboa bi etesa enti ye ka ma na kwa akosi say empempen ya wo mu no ebi dia wo mo dikan no jese ema owre ho sa waka eche na wani monyam hye ruade ede ba be hye wo no eya mo mpempem che won mo madikan de no de wo hia ne so benya abotre de ama wo ho na watwe ruade anim wa bra wo do ho bata asafo ruade no na wo de wasem nyina ye mpai bode ato nanim na wo so waye wo afamu de a wo betimi ye nyan ma no ebre sefatemo no ruade be ne be nyina fefefe ama yente bia ye ne yete a yesu aduane kura kwa homa ye de kwa akoto aduane kura no yenye sika emfa nkonkoto obi okura ne sukuru kuomo kura school fees tua akwa ya asem de ama no no ene awrahu abenedie ya yedi wa abrabom nyina no erade be piepie ne nyina afiri ho no de seria ba be hye yemfrompo mu ma ama ye nige awie peye nti no enkachi ema wonti si abotre na twa erade ne bremo no bibia be fefefe ewo no erade ne nsa no ofa mpacho ma me na asena mfama no nsi enkachiro enti si abotre ebesiu ya enkachiro nyame no nim wasem ne ho nyom no me da se eburu abrabo no enkachiri enti afutu ya de man say yes ya abotre to niema yi na niema ebeko akona nimpa ede ama ene ya futu semu ne yefiada sade ye mamoda otifia na prepare wona your credit ready enche ibebi atum na nso abo awuram na dwumadi na kototen ndi kwaso tietie ne ye bani nyina obi ho anum bi no obese enya na futu afiri obi ono aso personal advisor odema ni nyina yesomu aha enti prepare won sa enche kura eja mo no wa futu semu afutu semu abadashi ne enche tifo ne refo na ya futu semu ban se du fi ada se ya na afutu sem no amanfo twen because ene ne lasa obi ade ko boda be twen weekend kwaku kakra metima ka che oba wafo na be ma wafo titiri oba wafo kwaku etifu ntini e ba me makasa me kofi amena me hwe no ma pa ansana abrabo mu nsem o ye classes ne de ekosom ye classes mo ansana meka mani agusu meka mani ewiase nyo sa akuwiase nyo abrabo bi bo a okosoro unua bi mpene sa ekuta no enye no na ede eso nani awude pesa na meka che be ma bia na wo ba bia se so fa be ma na ni nwu ade a oya ade a onfele ade a wo ba ko due na nka bi on ka akura bo wankeye bema onfele ade bema asam aye ni wonye nani wo se ukuta bia ana ofa bia due
bema omuma bema sabe omfa ne nse ne munyahwe wo yere oba no wabusunya nyahwe bema sabe ne makura no sabe wonwene wo ho se nda wo yoba na utemi na wo bia se adwen ka akura fa otisu ankaye accident kese aguni pa hyede mu sun awade ho de make no ma me bobo so yi anya seketwa kwagu ba ma bi wo hono ma ani wuade ade a waye na ye ni guase empra wakotwa ma o yira chew no obeka asem de a kire ne yire no still ozna to ne yire no still anya ne fele so yo ba na se ukunu se ekunu no wo bia due obre ba sabi obi na no a asem afiri nanu ba oba ho tantan aso na ma o siminti minyai emaninti oba bia wade hyedam susa nyese ompe oba no awade no ko ne nsem be firi be ma na no ba bia enkoyie eni wu asem be ma bu ade a wo ye no entwa yie na nso emfa no ho ofosu de be dia no kwaku se koba ne sa ne wanhwe na nkola wo ne wo mo ba wo no wo ne be ma ne ba wo no se mienu anase baako ekose ne pe aniguase betima toa so ama mo sa kopim tama wo be wo afiri wiase enu ti ne wo panimu bi a omu no panimu bi no ma bi obeye bia utimi gina sa ti papa woni mfia du se no wo ye ne ho se nyesa na wo ye ne ho every day one ne nkola brembra ne mnantic bem ene waye sa akao to your ba na ko nyesa ba mani bia obre ene ma bia tantantan ema bi ko kan wale asem kire ne sisi apa okwaku anhwe a sebe okutata akro beto awale afunu ma bi because of the bema no ne teno ade a bema ne ye bia mfa kwamanye nanso ontia futu ben ko kakwa na asansu no bo ni asa bro enemi tufu so yo ba na bema bi ba kwam na nim dada se sa na ote na o se ne bi nti se wo preso ama na ba wale wakwa kan hu se amramu na wo koto kwa kumedi akosa no na ware no bi kwa kase na woni mu ma bi nso asebe o mama emema nso be ene o mo kankura kwa ku wo ye bema na ko fa wo ba ono nso akeka sebe mpredua se onfa nipa nya hwe o mu nipa sebe no ma bi a wo ye bia mfa kwam de bia no sebe mpredua sa wo yiri ko fa kaba na wo tua emu ntokwa wagu we bema na so kofa sa ba ni bia obre due ebi mu de ema hips ene ware ebi mu de ma face ebi mu de ma to ebi mu de ma wura kwa ba bi ene de ko ware onu ani mpefe se wo bai ne record up e dabro no so na gro mo nye na enso de ne bibi ahwe ho de ko ware ukoto jem emema bebre sika ahwe wo mo na won ko fa wo ba no ye defo na ko fa wo ba no fo ai friends kwaku de ko wie ya no se de bi oba no e ma ni tuaka ko ha dan be fra adwuma ba no betu kwa konkra ba esi asemasi wa wakasa kra ma na tiefewura tiefewura se mo balance aka no mo meje ono ase yentu enti de bia ne memma bebie si apene e wo mo yire no ho kwaku ma bebre hono mu a omama mu kunu manna omama mu kunu se bempredwasa awale afro wo mu anu twa no ya me nko me na me gangalia me na be kan wo bi nka bi se wonim na ye bema na wo resa oba ne to wo resa oba ne nantu wo resa oba no 7 hips na so ene na wo ba wanti wo gigina so akwa na na unim se sa na wote a okoto amnem ayo fundaka kwa kuma kasa asimu achosa wade se ye mpratwen se de aye onwade kwa ni jade o eye ni jade
bie no asabinti ana kasa bi yeso obi anu ate sika wa ne tamfo da hwe ebi anipa no nya otamfo do odom ne ko ye na ni suba bi wo de tey wo kwa wa ni wa ye pie eti akoye tan intena me makasa asemo se be ma bi pon adwuma ntimi nkofie because okoyi asem be si fie no enya asem papa ti mema bebre ntimi nkofie na no ye pon adwuma ye nkofie me se wo be do sport ba bi be makatachi wo siwom bi e wa no ma na ka half ni mpaka kraka esifie na so otonko ntimi nkofie okoyi e kadan okoyi makofiri wi okoyire na no ya oyire akobodua oyire wakoka asembia me aboni dua chisi ye kokodane ehwo ka bebre so ye bema na ko sa situation na so do oba bi nti na wunim sa oba no ne life owom na kwaku wo se wo de kwaware na ka hu se sa bion ka akra bowa enkaye nkane uko enoma bebre akoso ewa wade mu a ennem se kwaku se ye kase stadium ye bie obia wo pese na yire tete na ni kru tete no finance ne no ya eje fabra mesi including asofofo kwanka bebrede omumrika e de omo yire no mu kru mbeko ontimi nenso ai kanta cross bia kwaku wo de ahoma kwhye ne mene ma ne mema nyina no bebrede ahoma hye omo mene ane se wo ka chi obi se onya ne yire onya ni kru a obeja akọ eno sa na na nipa bi tincha ye ntiase oba we de ni suba be ma we de ni suman kwaku yi emu oya o kata chobe Matias wo ka asem bi wo se oba bi se me mpese me wo awo ha wo se sa asem no te na bibi ya ye be me me ne nsem a mekan de be me ye mini wo nya me kura wo bu me akume me so ne na wo mienu eti me ntia wo no wo nkume ene sesa na tell me fan we no aja wa fan we eti na mema bebre wo mo tena mo kunu mo ene o mabọ merewa se bia wo kura ma awo kura ma nenso wo se ye beka kire ne se ana wo se on peso obewo wa itibi kura na awo ama ewom se nyankopon na de awo ma nenso du mebi wo no mo a se hu anamo ntam hu se be mai ekwa se na odo fa so ena wutu anamo bi a ke bi a ka so wanya bi ana wo be ma so hu anamo bi ena wo so tu anamo bi ekwa ya be obai du fa so nyina wunim wutu anamo bi a nka so nka na so anya bi ka ukọ adu tama ese nipa ye bold e wo no ma bi hu mo mi emfa no ma bi en hyehyɛ ye ho se no nti ne ye gina so na nye hyenhye nya na ye sika ade a wote ho no enkoyie o how demand kese wo so wuntimi kwaku etide bia ma ba ma no wana obena ama ba ma bebre kwa adwuma mu a se bimpo na ninye ama ma bebre se bimpedwa o ma adwuma nkoso because woni ani je wo fie ye kan e futu se ma ne frade efiade ye de ma obi akọ ne se wunya ba ma na sa no ma wei ana nyu oba na de ye kan se ni nyina ebi nkosa de a ene kwaku heavy mu na wo no enije edo enije awade wo bia o heavy mu na wo emom ye me kekai de wo bi mu sa esese unya ataban apataban ye tudwane oba gengei be ma kan obi nka bi be ma nani nwu asem be ma okofa kaba be ma otime buro ekoda ne nsinimu sebe minim be ma bi wo buru ko na sifie kata cho be ma ana ko ya se be ma ne ko na sifie na oya na kwakuna akodai usola wa bura yi enti onya na hu ne obai nwu ba ko nka ho wasada so ka se minti mingwa na akwa se mini be ma na o me wi ameyi me be ma che je aburo nti wa yi ni be ma che ne na se ba kwaku je o kwamna je no ba ne beti o aso ka se minti mingu bi nka ho na aso ka se ntimi ni be ma na me be ma ya adwuma o ba ne me be ma kira o kwaku je na no ne kwa ye ne de kwaku de ne kwaku kwamna je na senso na se wa bie ni zip na no na jeze wa be ma se wa bu sen wa ni ade ya che ne wa sen adu fre we enye na ni wu ko jia be ma we bia e ya se mo kwaku asoso be na se wa na je na so won se sani won go ku ta we asu bi ube wi na ko ba ko do wa hefa bi wa se de se wa ni magu ase eti ade chi he dan ya ade ni wu wo ase ko ni agu ase o ba asu bi onya hunu se de ye brane na brane na ye dan obi de brane so se be gra wa ja oko
hwɛ mame nkasɛm hwɛ edumre bi a ensa obaburo ya na edu oburo nsa na ukodi nkwasasa na ade echa de aniwu ne se nura hu ne ya woyeye kwagu eba sa ne wani mguase enura o ka se enura kwayi ube ma kire wasiba me oversaw na anim be ma bi na anim wasem obesa akwa me atwa aduane esi ne wo amana bedi oh yes o ha wo yere mesre mafutu se ma me di jamo enefi obi ani ne lem be ma mo wani wasem enkoye no ma bi kura ma wani enkoye wani nkogu ase oba mesrew ye no ma bi a babua wukunu na wukunu amefa o sese be mpredwasa be boneka anase begu nanim ase be ma wo yira me ware se begu nanim ase so felie bu hu kakra oba nso bu hu respect hu na mo ntrase na mo wo a mo manyina nso aba besem kwagumi dase ya bu hu kakra ye jamo no di ja wonne no enema futu sem no eyetia wape was never be close to someone who is envy or who envy you. Never be close to someone who envy you. Ubetima yo mame, ubetima yo papa, ubetima yo wajumewura, ubetima yo weka, ubetima yo adamfo, ubetima yo ukunu, ubetima yo yere. And then Wofa make sure say, never be close to someone who envy you. Enviness a silence and a greater killer. I was sitting away more. Say, hunu ni otia, o mane men wiasi abrabomu da. Unipa o envy afoforo. Ni hu papa. Amen tani ni say na ti ase because we nya ye kasa. Ye kasa obi envy a unipa nani biri obi. Sankofo no asetenam se wo hia bia so ye o ma me kura block no da chi wudi ya na wo se fata no aya ma no because one kanti mo abrabo nko nanimu da sankofo no wasi mansion te se abrosan dan to aso du wo ye na ye toso miensan ni brenti wase chese opese wo ye so ne me ye pe ndie ne obesi ne ye to aso 15 nanka mpacho ade ye to aso du ne miensa ese enviness obi otese bia boni woni tirim nipo otese bia wo ye wudini nipo otese bia ontwa da bia ye papa da saa na omote saa na omawusuo tie saa na omusu tie saa na omoban tie ono na ono ne nam neso wo ka oye oke unya moto pe na na nibraba enzu moto na wo yusu wo yusu ka but ohunu so wo moto no onte ase se wotima bobra na wo wato moto omo baye kakra wo mumu jimi kakra wo mumu ene nkurasisu kakra wo mumu sankofo no etiane wo futu awo famede ma on se wo hia se nipa no bi no wo adwuma wura jai se adwuma no because wo abrempon ye no yiye ma waboboa no wo adwuma ni mu da senti ne se ote se wato proto mpo a o the time better mfiri se wo ya abobra wo ya apagya se nipa no ye wadwuma wura ohunu so wa sha atade pape no wa start the chrono to so fi se o enview ompe wonkoso no mpuntu enti no so ohunu sa de ni bi pe no the chrono susu ona timi bi sa katia senko ana metua wa utimi to ade ya tiseye asa oni namfo asa oni abusua asa odi obi ntimi nche wade asa obusua ni bi ni aburochire ote ho perfume na ehwamo a otimi katro se wo be da to sa perfume we enviness obi ebi wane so me say ene ne nante da so okura bi anumere ya me tu fotwo ho wo ye oyere kura munya na wo mobra sankofo ne ye bufo ono na ane ne ye adwuma upon respect a wo de mani nyina da ohunu se wudi kwasoro ohunu se sika eba ohunu so anya be ma papa bi ohunu se wonamfofo ya ye titire pe na wo so opa bibi de to so enviness sankofo no mte sa no na ni bibi upon ye kura sankofo ni nyina so nhye da hunu o mo kama bia o
Oponi ekura omu nyina omu timfa nya bibi papa bia o. Oponi ekura omu nyina hunu mpuntuo bia saa wo mabrabo mu o. Enso omu na niema kese ni kura omu. Wodi ye keto wodi ye bibi nso ana ha no. Na mebetro Jimmy a woni pa oye envy. Sa enviness spirit ni bi wona so mebetro wo. Am wo hunu sade ya na omu Jimmy anyini tie. Mese ne se wotie me na ama me wo sa suban ni bia. Dwane firifie. Ne ko bobre si wi a mengasa nhwe no behwe no. Ba so ne netena akire wo nsem mu akire no man na adwuma we wura so obefa me man patro me ya betu kwan me donyame emma so da onye beifo kro befo so aye beifo be kiri nro so sa aye beifo sebe ya wo abrabo no enkwana ni obi oye envy wamusu no several occasions na certain happen watire kunkurumu yemfa Joseph ni nuanom nya example sha omutimi wa abrabo kwan ye tentene enso ebia na nka oye yo wo ha ya. It is a check. Asema make se bi wo yiri mu a ubo hu nnwuma hodo a wunya ya saa wo yiri ne hye da ba yiri wo adwuma mu ho edidi wo adwuma wura atam se wa beka binti ema adwuma wura pam wo se so yiri ti se mentimi no nya adwuma enso na oda so tare ho awale enso de oye nde ya wonya ida omo san nkofo no omo tena hia wa ena omo krokro usika eba no ma start creating tokwa omo envy abrabo no wo mumu no ko da bi on pese omo pagya chen it is only to say yire anakuna wadwuma ekoyie pe bo so started tretew wache bra na obagye yi wo so opewo wo heda na ma woni ema nyina bow na afo wasa ye okay na ne do aba so yo ba saa na wote wo so business no ye na oba bi tobi abozu aba ye so ne twempra sisters ye biem no aye saa na wadwuma atofom enviness. Joseph akoso da ya ka cheli nuanom se da ya amasunie na da ye ni nchire mu nyina nsa urade se da chema ye obrempo me ye otitire me hu se ye nyina ye dua yo na me hu se yo na nyini me hu se mu ne ye ni nyina aboni mu ase ama me mayo no na maye ne gina fiafi ase kire ne sei ko ndi ekuma wonte da ya ase nti ko ji adunchire firi mpanimfo ye nnua panyino ye papa eho say asa enviness anka unu ye unu aso da ye sweet se ngia chia no ye hira no say enka ye be fili o say wo be ye se dia say enka ne enka ye wie kaka ni siwa no ma be tubi miami nua dia da bi enviness ka kire o say ye nkum no na ka kire ofoforo say ye mfa ne nto amenem na ka kire ofoforo say ye nton no because wakase obehunu abrempon ye wona brabom chairman be say wo fra busia te say mu a dwane firim Jerade kache Abraham say friwa na no waje abusiam na urade nim ne yawo abusiam nti oyi na frim nyesa wo meki oya yira dwane jano oye kuna kache ne penso ntimi ne nwale biem oya maame a frifie oya da tu kwa akobo braba oye nua to wo firi ne ncheso to ncheso tu no kozisa wo niam ba ye fe mama o ma ya de na de yi broni bia wanya no ne jasika de bra no ene ye frɛ na kenza wo yale ye na duro no opese da bia ne ekura wo hye omo na timi frɛ wo ukuru na wanya no na obewa no na waka ati o se na bra bi ba wo nkyɛn onim sa bra no so pa ye odwuma ye ni mu nyina na mo nam no se mo ye aduan mo frɛ no medi bi nti wo no kura na frɛ ma ne baaye enso no report ma be ma na obewa no wa abrochie no ama ware ni jija enviness omo ewo omumu me se tini firi wo nya sa wo nya yie mo miere gimi e wo sa nkofo ne so ne yetoso mienu Yesu Kristo abawi ase nam eno no a selete nkofo opeso ne omonam eno yi wo nipa baako hwede awurade ye no na no sa adini na agya mo no de ato no se ni din no nti mekan se obi ahunu sa adin kro na omono samo adin baako na later wo yi free ne ho so no Judas disciples 12 Judas wo ka ho awurade anya wabro wayo ne personal secretary una sika nyina ahye wonsa atu ambede dia chade ye de che omu nyina wo ene ye de ma wukura redibire kura no di Kristo nam nya na sika nkura Kristo obeto bibia na so omu pe bibia wa hunu Judas a muntimi nkoto te se abie Sompa TV na adwuma ye wurade adwuma nyina ahye obi nza wo etesa amamu finance minister hwe ye sika sem so maye una aya akonta se wuya bi so wanwia bi mfan ye ho nanso still ana na ni brains and chane a Kristo ye
obi evidence one so na watimi atsan free papa yachi akwa papa no ade na age queens hwe ne ani bra ne yomo jimi no na meka wasem no onipa wosom bu se nipa titiri sei evidence need to be fra omania no akwadi wo tro no de akwaji fufuo no agi fufuo adi no akosel poto omujimi ni bi no Judas akoton Yesu yachi Kristo ni ye bono won nkase ane ade wie ya afedi wasase manum ho no de queens na asa akomo omo hwe evidence mujimi nipa na ane na mo a obre ni fifire ni no oyensa nchane achade ba ode ni nyina ma asa wukura so obedi dia wo na yi bitoma no se nipa no watima ye ohia ye wani bra sa mo akoton no oton no fa anya de pa bi aquens wo sa ton ni wie so afedi aquens na wasa de callback na se Kristo nam wa wo yensa nchane na no ompe se na ni hu ompe se ye kamfo no ye no osia na no etete no Milibesia na matufo aka kire ose onipa ni berefo so oni bi nama twene din mu firi wa brabom ne jazz on de madam fo pa no wa fam pratre ni nyina ono na sei no wona keka ahonsam wa twempra wukunu wa wale mprenu ni nyina ono na ne wukunu daaye wo ba ho no aba no aduan no wudi nkomane ade a ne ho aye okunu akoro ne na da apia ma ade abufu agya awale no okọ sekan wa de same madam fo no utimi jai sa akunu no na adam fo de one ne nam enviness oni na to ade o ba bi ba ko so obi ba ho kura tim ka so media we de aya dadare de ho adwudwi etika ne we de mona ba ma menji bi wo ho mrew sa na ane ne tiwo nanso obi ba ya wunni ho no a yese wudi ai bi ne ye pen enviness nipa no wunni ho so se ma me we na ye me fe still a ope bibia ka che na yi ne de na kone ho nanso wodi obi ba ho kura tim kwaji bibire no enviness nipa ni brefo masa wanyine mfu abrabo hu abrabo ani so da wuhia bi so ya adamfo a me se wai hu firi ne ho wo ye sikani ona ebo a wa ho no nyem wa pa bia na ode bo wo ye dai uye ye besa ye ne ya wa mopa me yanku a sikane be hye awrade nhira onka ho no onye okase number no 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 ofra bejo so na niam akoto te dia my hello Yes, sir. Good evening. Good evening, boss. You tell for the mama I join a make us a free housing. Okay. I don't know Kwanya Samoa. Wofa Lumba. We need to be what can say you papa. And you just make out for you by make a one of a cano. No, we can't put in the ability to be Wofa Lumba. What can say you? And I reach out. I ready to so. Hello. Hello, Lumba. Yeah. Wofa se Pizarro ni me do kin kasu. Man Pizarro kin kasu fo nyina ho ye. Wofa kin kasu fo nyina ho ye. Na ofa we de wadaro ma me fa konya so. Na me tia ofeso man hene. Na na twa me na kento to so miedu na na nkwa so. Kedi ampo onto nkwam. Ofa mfra dum nkwa dum. O hina je so. Na Wofa Lumba ene asemo a waka no ofa. Are me dey pa. Say when people pray was as issue of a libre asoma ya se uya humfia enye na of the omba ko ya pa say nipa wudi di man video ni sa bre wo sankofo no ya bia ya papa na ofarena abrantie di na niya ana odidi ni na afie na okoto se obi aba na djuma ma o ni niya no o de djuma na aba o di sika ba o na nyumre obukofia o mani bidia to ageni dia na se wo de ye bidia mo no si dia kana no o hwe nipa na o de adwuma na ba no o gina ho pe ni number na ni ni nye domo o hwe na mani nya no nipa di kana ho asa de adwuma ne koye enyiru di ya so asa ko ne bla no san no ageni mo mu ni ofa di asem we sei eti se nipa na wo to wona wa anyi sa age ure nsu mu a enya dia so ba ko wani mu da se de fanyi ka se me se wa ma yon kuna ntwa nkwa wo su ntwa nuru ofa ya mi na ho na ye mompa ya me yenu ye bompa ya me yenu ko post be shira yofa wofa ati Pizarro me na min shira Pizarro onye okase pa hello Wofa Lumba yey ofa na bibia boko de kama pa na no wofa mra samwa ene na na yire
Diablo o masa mo bia won ye. Wo fo so mu nyina tiapo obia. Ye to ba de na se. We won fa se bolas ya me hene. E wa de ni mo me do tu opo ase coffee room. And you need to better one pound for us, Papa. Papa, if I were ya, so me pan a warrior nama and I won't go by Woodian. Wouldn't me pan warrior and nama and I won't get by 4 years. Wouldn't me pan warrior nama and can say we fear by your opium. The sense that wouldn't you call me by ya any ya. Unyajuma any ya. One Saco one any ya. Unya walepa any ya. Unya ema any ya. Utu kwanya any ma. Punya ni chawa any ya. Ni na mtake zo. Ni abaya ye ana oye bi e be cho so nipa wo ya ni ti chawa ya ga una ka fatuo. Esi so le kunu chei. Ko nto ye. Ya mi eni na wa wi. Ani be ko mpa ibo sa ne ni po ya ye no. Ni na ko en na ba. Ya mi eni na ho. Ya ntwe ho en free adafo bi e won pe yo. Wọ́n tó ọ̀gá ńkọ̀ wọ́n yá wọ́n yí à ojú ọ̀nà ìṣẹ́ àwọn èdè ẹ̀dá kan pa ẹ̀bá àkọ́kọ́ nyàmí ATM pa ẹ̀bọ̀ bọ̀ ẹ̀yìn méjì nyàmí ṣíra o wọ́n ká ọ̀ ọmọ wọn ní ẹ̀ǹkan wo ní ẹni tí mo bùtù sí ọ̀fà bílẹ̀ yẹn fi yẹn fa mú ẹ̀ bíra wọ́n yẹ SK Polas wọ́n fọ àṣẹ nyàmí ní hìrẹ̀ ọ̀fọ̀ àṣẹ onínyàmí ní ẹ̀dùnmá. Upo umpo ya tufu. Hello. Upo umpo ya tufu. Me wa faze. Adi bi adi boni. Good evening. Brahim Mpacho bibi aboko de. Mpacho ofutu sem. Eda se ni afutu adi na e dia so ebutu ya fa me ma fa me de ko me bra. Nfa ni nsa so wa kan kire mu. Ye ni nsa abdomu. E se da fa de be bia ni nte wo me. Eda wa se ni shira pa na afutu adi na. Erade. Enya wo so kese mumfa mobo. Hello. Stadium zone afa no akasa na esiu. Hello. Hello. Yes sir. Bacho bibi aboko de. Aboko. Ma voice so kakra na mu afutu se monko. Madam kubi amene wo madam amene na bibi amene mtoma wo ni ska kwa hadinya ko din ko ba di san na ko tene kasi ani ska ka hada tene na mfina sho e di tiana nse wo san mtoma wo di wo no je tiana nse an ni no wo tene Oh. Jesu ayende. Oh. Ni yonko brabo na todo ni mani di ha dan. Hello. I want to phone you pass it you know much good. Sa ko sa kan e ko so dan de ni ai na me bo fie leta dan en ko so ya Aperiam so evangelist osu mu anu okro. dan de phone ko ta mo tin ko dan na ni ai en wo ya fa mda wati ni de wa mo le tore sa en se bi e ka sa ya ni ko ni na uka kan ko na ko de bia o de ni nya o shi o na ha Ya bo mi ame. that's what Sama Diana particularly confirm the Irish no power on Hello. Hello. Because we are done for. Hello. Yes. Oba pa na sayo. Therefore. Mame. Where hiti Friday be a double. Hello. hello Yes dear. hello brother Me bacho bibi ekoboko dear. Ye do bo ade ase. Udi ni ba bia akasa fi ni wafutu sem. Metie o. Oh. Hello. Hello. And Asem na jinja momo. Hello. Hello. hello Mbacha wana we. Good evening, sir. na you just had the master
ni na ya no chef ni to ja ba ne ni to ja ba ne ya zo ya ba mi de na ni ni to da ne ti na wa ni shi ni to ja na ko Kafra fachene urade mvanje no. Hello. Yes dear Mpacho, good evening. Mpacho bibi aboko dear. Udi baby akasa free eno wa futusem. Hello. Oh, network ni wunni ni ye. Oh. Tudi ni project. Mata ba ba ne. Ya da wasu futu. That's why one ana wa ba na. That's why ya ti jana mo kwai. Matia openimpa. Hello, last two callers. Wofa Lumba. Ye. Ramoni ejuma. Ejuma dase. I don't think much of shot that you have a given about. Runabout ne so pe. About so pay and Mijina. Ene enhyira soronko nkoma eye okomfo anoche. Na enkoma yewura dase bre otumfo oseetu nyamekese. No question. Kuko woni. Let's now Tamasa. What I want to test and then I can talk about Panam. You know. And Amani pejja tobaha. It's a good season of someone at the bottom support you. And but then one cry on the path. You could tell. And I want to go. Nyame nhyira won so. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir, meet you. Mpacho wana we. Hello. Yes sir. Hello. Yajo meet you. Me pacho program na mo yene na me fra kan bi. Oba pa budini be bia kasa free na kan bi dodo. Me pacho me kasa free half go. Mikro. Go so wo bro no be so. Me pacho no half mem go so mem. Ai. What is amena na wada ne bonkum so de. Me pacho ma tefa. Edi na wocho da na nyina ebe hia why. Ma tefa pa. Papa me say ni penny blow for the so na net na. Wa chi ni. Ene le wi ase so to ta so wa suro ni pa. Ni nche. If we say ni ka ni kunu. E papa wa abrochiri. E na kokko fa na esi ni je omra me ye adwuma. Okay. E man papa ne man ba ne ye na adwuma ma no. Ento kokko fa na no ne bae no. Na chese wa wo ne papa ne ba no ho amene tanye da papa ne ba ne ntemo no. No mesi ni na behiem. Onu mesi ni na behiem. Oh, mobo. Chese she kwa nya me yes ni dia banjo kura land 6 acres. And your 2 friends were found on the media by 2 inside. And let not padlock them, or koto or the sa padlock, no koto for between the 2 kuta mesi na. Sabanjem pro. Ex baby. Oh. And then or me a year ago, upon up to motor zone or Papano Brutry, or send this carman. I'm only used to move up to motor and they used to. Inti adwuma sense ne adwuma ni nyina ehye ne nsa Kafra inti na de wuti yase na se won suro nipa wunye nche nyame onhira opa achi amemfo nyina last caller producer Asem from hello Good evening Wofa Lumba. Good evening. We were on my kase free DKC in Kezi the pattern go for DKC. Okay. No, Wofa Lumba, you may come here for and stand on ho. Okay. My no le ho. Na di bi oba no abo. O mi bi anu abo, sabe, o ko won so wa ko ti ya ze. Oh. If one day you oba na friend o ka che ni se, ka che. Enye le sha no amo, na ba wo ba no, enye mi tumi di gaba. Okay. We na ben ti en ti futu, ku ku ka kakra.
Into a buy no banana kind of way. All this is so. I think you don't need to see yet or buy the catch it off. But you mean you are willing to get here with you or charge for what you may. Which we are come up our okay, catch in the can. You will see or you will come or charge for what I want to do. Guys, I mean, you tell them what you was out for sure, what I do. Intimacy, what I was now on your mark here or moonlight with us. Okay, as it giant son are really tinting. Sunny man at Tiano Munya and the Intimina. Mamma, we told Muntin Tanding Glass and yes, Munya. Hello. Mamma, your crop could do for you. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. No, from a man, I'm in from them. But your baby Alfred, sell out from him to one away. If I get a program, no more, I'm afraid. And one on 2 from him, Yanko. The name from them. Who can you say? Hello. Medaso. Make a little. No, I say, Casa, yet you won't go. There's a gun of when you need you, Casa, straight, why? Because I make a little program now, many job, side yet. Mr. Bishop. Bishop, many job. A radish down for your case. Martin, Oh, yeah, Debbie, a penny about who? Oh, my baby, hello? hello. I'm with you. Aha, a penny about home, Yamoajo. Fine. Bibi Aboko, dear. No problem. Asem Mpe Nipa foot to some so now into your foot to some. Over in Madonna, can say. And the reform, more than the young people, some not on Muketi. Because anything, your own team. My government of the Senate meeting. Okay. You know, I mean, I'm not Yamishra, yeah, we're being to put on my say. Have you, but you are media, you are a man, Saturday man. So, and some moment, I'm a little man. They said, they're boy black. No, I don't know. You know, I'm going to A radish from home you to when you know why. hello. Yes, our boss. Good evening, sir. Good evening, baby. I can say. Takwa, okay. Please, see Takwa. Hello. Hello. Yes, I'm at your own count. Takwa more foot to him. Yet you are foot to some, what foot to some. My program now is animation and my baby Kaka. And 1 and 2 dear now by Musa Becca. But you have a 7 hour Kayano. Now, I tell my Kumasupa. Okay, okay. I often I know about it or Banu. You need to cry and I say, one and a brother, no joke. Asem Mpe Nipa. Anya minshira se wafa na ode bobra. Why? Eniama bi. Yaku. Mu se mete kasa na ye nyina yedi no ho ankomo ye nko. No, 27 this year, abai. Ai, ye ba be yi. Kete mo ya. Otimi bankwa. Ma ka jo se. Ba. Anyway, I'm just saying, you Papa, I had about to do. A boss having to call a problem say now. I had a grinning who. Let's say, you know, tell me you are. So I do at your no. I know, you say, I don't want to make a say, when you get here, the can. You never go, Papa. You never go. More bread too much. And this 7 people say now, when you go, I'm going to get the back. That's it.
What you already shall be will be a honey do friend be see a cassie be at the bepon, Jumadians will be one there and come what that pronoso I know shit now no ed dinner pa said your munina when you did Nadia Cunha na a catch of Frost do fiada saying Yana Ejano ano dinner yet him the fabe be an essential Yana watching Aben Wakunia Cocomuta said the say a bar and a summer dahono a somewhere dahono a somewhere down your quabat is your young comrade. And why? Ade. Cinema no to no oba mi ti kura. So wow. How are you senior? Ade a dank eba product I am ti be bia me na no mu no chef. Dank eba product. We dank extra. We won ma wa ho tutu ni na ebija. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And also the problem there. Senior. We see a dank proke. Okay. So we no dank proke. Okay. Sisi ya we ni na ebija. Sa. We dey nyame sha. Come on, go back. Dank eba tonic. Muni ma bi o. Minum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi danso. Mi ni bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Si a. Dan fa proke na so so. Koko ya bi betena no so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntena ase na so me hia dan fight to care aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho Senior fifi ti asate tele. Boy. Enre oba penfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi no bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebe die nkrato yi atu say di ni brani abaya no men di mo e bi ni paso eye dia paso Sado be a home baji binwe Paswa bo baji binwe Rana benu bio paswe Apimpo munso baji binti fifue maminti paso na fifue one more we fue one papi paso fifue maminti paso na fifue one more we fue one papi paso Sim, one to money pa, 1 year feed watching, and say a pin for no Shannon so say, FD, a jigadi in Kratway, Atum, so Pedu it to a friend whom at 0533 770 490. Okay. Yeah, that's a sir. What I say, I train attend it to a be abba. We know that Boama Dumedian got taught the Mayu. Diana Sabita fracture into me in Yawon was why the aye no now one why. Aha, Sana dear, yes, a quite chaddy first, so yes, Kakuruya and what they entino. A baton the end day, a bunny among the hula. And sending us a couple mana when your muno, the woman that bullet children to how be and now could be beata, said you at a 10 on one. Go to an amwako na aye fe. Aha, aya Sompa Asem Mpe Nipa. If the other edition no. Osisiri prisie obi tisu asisini bisa sabonsam kra ne bawu mese asema okaye no nti abrabo mu no ya men transe abranim se no kurani na wonhwem obi ensisiu obi epene man ye obi epene kuro ye nti ne Ghana asem bia si baabi o ene ye nyina ye bebusa se ye kuro yi ye betima ye bi na so yetimi ye bia ebeboa ye ana emmoa se na aya na ka na no odene no kura nkwa na ye ne ha utwatre yi fira homa ne so obi ade ye na be ye ofa oso ye odi ye be ye ho nkomo ne ye be di enne video bi akoso ye nyina ye hwe ne media ne so asekire ne sei ede ne mini de ne ma ne baaye wo fa mede mu nkire mu nyina ebra wo na ye nyina no ya twe ne sere ne abasa ne yakon akoni because waka say Dr. Dank e wo fie na ne be di dwumanti no ya na ama pen na ben no age number na to ye se be ya ene ma be kotote ede ama na nsan ya eni ne nan ne numuni ene ye te se Congo mampanyini a wote adwaso enkofo nipa bonfo bi pese omutu Congo mampanyini abangu na omubedi akonya ena we mfonyina we hwesesie ya eye US Army eni Congo Army ena edi ahyiamu na ne tintini etiatia mu nyina ne se
ya wo papa ni monyamfo bi a oye politician e wo Congo na saa papa no ba bia wodi ne dwuma bɔ ne bra pa eye US abontene so nanso oye panyini as MP politician e wo eye Congo kuronim ana omanim na papa yakɔ wo ne manyina wo US abontene so na se soja adwuma ya adwuma da papa na koma so ne senti no mama ne ba bema akɔ soja oye US Army a ye wo no wo America nti oye citizen ye kan citizen na so obi a oni kuro no ho ne ya wo no na we na papa yi ato nsa afra ne ba ne se omra mesra no wo Congo omra with friends ne ba ne ba no no fa ne namfofo no omo ekɔ soja e wo America ho mienu ka ne ho e no mbesra papa because papa no e politician wo Congo enti ye kome papa ekuro so ye kwaji yani emrantie ya bomaba omo ba ya entoato a ene adwentoato akoba se papa na wo ye politician ne pese odi mampanyini ne senti no okoye ku na wakum Congo president na ono atimasi ne ho ade so te sene na no soja ni ya oba ha ide yeye ya otimi tu eye ne kurom mampanyina wakodi ade na ebi na nko ye nti ne ba ne ya soja Burkina de yi esi ye no nti ne ba ne ya American soja de a ene one ne namfofo ni nyina nka ne ho na omunye sa aku no na ne ma nkoye papa ne de sika hye ne ba ne bo se yetimi ye na mbedi mampanyini no a ebi amema America sika no ebi $500,000 me de be mawo ndi akura wasi so bobra na ne papa eye politician no be so di president na msum ye soja ni de I need to help my father eno na be ma me mu aye duye akura ne papa koy na ondira nko yeye se na mampanyi no Congo na srafo atwa no ho ahia na o mate ade no ho mpopoye nti no ekoba ne se omutime chi nkofo wemfo ya nkomo ba bedi awi na ya chi omo na Congo citizens ni bi fura che so omzo ta papa na chi mnanti o masisi so enti eba ne se ye bua o mu nyina kumfo ekumfo ni mu no ena omko hu se mnanti am yansan fura ba ko ya papa ne ba na mienu ya namfo om ye citizen wa America ne senti no ye be mu om life in prison eso om de ye nya mfatuo nka om animanimu ya enti yakokum kuro no boys ni nyina om ka ho no yaku om ne papa na oye politician no a ono so eseti ku no enti ya ye nya no se yaku papa ne nso because om nso so sare so Congo na momom te se mnantia miensa we free America. What a powerful country. America din no mote ye no yakoku nkofo ye nyina do mabobodu makum sa nkofo miensa no de omantuma amfo om nsa nka no because omnim se so om do om nsa ka na asembesi nkofo no wo ho so ye nya om we na Donald Trump te ye eno se wo om sa na de hye ni kodi nsem hunu nanso ama na de hye nwu nka obi man so do wa so twi bi on na be kwa akwaje ne nkofo no abetwe o maso wow into wasuma na sojafo mehu kura mehu erukota wo se wan hwa no mako aduonu abakuro so dia sojafo more than 1000 abetwa kuro ni nyina ho ahia omutwa kuro no hia wie ye no ansa na omofro omo President Trump si aya setup ni nyina wie di bibia ntiminsi wabra na president no say tu no so erukota ne private jet aya tre ho Trump eno ono so tibidi na sojafo akoduru kuro ni masi aton krafra ye friends abanya oteso se matise se na atu kuro no mebechi aba madehia nso wo ho meba na yedi omo ho nkomo before so beba na sojafo atwa kuro ni ho ahia Trump abeduru omo lead no obi ankara dehia kwadi awu no ya lead na sojafo the respect atwa no one na srafo mpanimfo omo ba chiachia kama akodi nkomo agena dehia no a omakodi awu ba bia nkomkoku obi president no ehunfoni na mohwe ebra ne soja panyi beduru ye no okochiachia no omaye meeting se papa ne nam kwa so ba Trump na mu nam kwa so wo ba because ne mame yense ekokum obi ewo ni kurom ya che omo omprenesi ye nku ne ma no nti no ono anam kwa so enu nti no atofu afa pre mako aduonu aso sojafo 1000 omodidie ne yekeka ho edo mu nyina begu krom obagina dehia trepe o
o de ye nuru ho ha kuro bi ba ni o se ni fa kombi o masa say adaje America nyina taadi wa yini mpanimfo titiri ni asoma wo mo se me nkofo trepe akodi obi kurom enye se bi o makoka o kom kodi bone ya che wo mo ba me mpene ehunfoni ni yetwa guru Dr. Danko amre yembo nkomo yewia ya bo awura me mpeza me kire omu na wote ne ma bi ase yewia ye ba ne ya ba me se aso senka ukurom ha eye Ghana ha ana ye nuanom ba aduonu kura koka Kuwait na anu bi a covid baaye emu mako mo buru be 500 kana dey phone about this on social media ya kwa Maria bedinko edu ofi a so bani so anu ye o meka nti mire ni dura ye bebi atum na wonso so wa kire wadere yes ye no Dr. Danka ba ene ne ba betwetwe nkomo na ya bo awudam because yare de da me kan ama man kama sem firi yare de so nipa woto na obi benya nso a yare mintimi ni yare mame yare manumato yare afonome yare de senti no yare ni firi nipa duamu a afedi hu so ne ma ekotote maka cho se doctor wi wakosuku apon afiri suku mu siapon mu abeye doctor panyini 20 good years ni ono abie na ya asabia no 14 good years ni onye doctor ba record ba ko wa akono obi anwu na yare sabia da eno ye na record ba ko na award ba ko a da bia da ye priority edema no se yade bia tete wo no brana kache obebo ama nema akotote ede ama doctor panyini me ba cha obi bia boko de ina be ma bibia boko na ha so Ewurade ayade enya asem ketoa new year oh yes you would have from near bubum sana say Ewurade ayade sanity new year no so ekoyie pa doctor panyin ho ye de nya me adom ne ho ye pa doc de ne ho den pa nanso aduma no dɔɔso tinye de bia na doc obetima ba enya asa agro enya asem ketoa ai ye wure ko baabi no wanya nkwa ne otu no so wonko no na ese ono so ye nani sanity and doctor no anete ya no boy danking komo Dank Natural Healthcare Complex. Dank de se wuti edin a na tse ahoto nsem na na ya na ye de ba. Ye ba se ya ye ka pomdin ehu nsem ye ka bibi se holistic healthcare. Okay. Ano ye ka ne sa ye pa che se apomdin hu nkikan nsem nyina ya ka bomu na ye di hu duma e wo Dank. Dank oba na se ye sa wo yade ya. Ye se yade a e wo hu nyina. Okay. Enye yade bi ni aka se we de wa anka enti ye hu ntie ne enya ho hwe. Ye nya sa no ma no Dank. Na aniji se ba ko a eba sa afefefo yi mu ni se ye nuanu mema no masha ase mo ba asoye na eye me de pa ebise mpempi no se oba de se bibi kakra bi ye na wodu hospital no aba ni asa na yade na afiri ho ba ye mema na je da ho enya asem ketwa obi wo ho no ma ono an kasa nim se no man koyie ewo ni nipadua nim na so se be ye no be sore no be ba ayarsa bia se ye nsa na yade no o ma eya wase madwumanti boso obi wonu ma anopa bia obesoro bia je so onu penkela ansa na wakọ adwuma na menua wo ye sei enche obeda ho se ne odi kan obeda ho woda ho so a ye do beba so ahu na ade ba ko a eha menua no mema na eya na sometimes mema ya ne ensem ka no eya na aiden kakra de ma meka ne sa ne se bema ewo yade bia eye enamu sa yade kakra ewo no ho a na se ode ba no wa beka ama doctor atibi senya be ya ye be sane yade a na akoye fede asem kakra na mehye me nuano mema nkran se momra oba doctor benya abotre no ne watena se adekode pote ha wo no waka che doctor ni ade ni ahwe ni atu ase afiri okra na ansa no mame fa ye numbers no entuda ye numbers ni ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 kai won say your location ye trading ye wo
se ofa car Africa jetia tech and access for line wo dey fa the car catch driver na mate ni se ubesi wato the junction wo see wa busa obia se oba dank ya so eye obia ebe kire oba bia ye wo enuma pa ye die nti ya gidi pa oba ya obo ye din ya obia e de obeba na metwa ye nuano mema ho ensem no so no okay se bema bi wo ho no ma ne hu nsuo no se wo hwemu a enkwamwa no maako bi na didamu okay eno ye condition bi a broni fe no oligospermia okay na chese enkwamwa se wo fa ne hu nsuo no kakra enkwamwa dodo a wo se nke hu no mu no enimu saa okay nti sa nipa no wo bo se ono oba betena te be din se obama oba na fafuro obi so ho no ma ono de ne de ada ne nsuo nko a ba kokura nem otimi ye adwuma no ne be ma no sore kama ono oba ada nanso so ne ho nsuo no mu ho no nkwamwa ne nim wow nti ba ko hwemu no na tese ba kokura ye dai ennim so we nyina conditions a eda emema so okay be ma bi wo ho no ma ono ankasa se ono oba beda gise se bi onom aduro okay se wa no aduro a ne be ma no obi ho no ma ne be ma no ebetima asore a okọ oba no ewo so saa na asato ensore bio obebo na ensore bio be ma bi so ho no ma oni oba na eda ne mu a na ne be ma na eden na adwojo oh na chese aduma no otimi to aso bio na ye aningu asesem banda ho saa enya asem ketoa enti mpepi no be ma ode ba ababe ka sansem we wo ayaresabia no na office fede kakra eden abam enti wo bo so bi ho no ma na akoto bibia efe na aphrodisiacs okay ana say sex enhancing drugs okay no akoto chese nnu aye noma se bi ye oba de da no akoto sa nnu no obenom na wonom sa nnu no a ade ba ko no se sa nnu no pressure na de ye adwuma okay pressure na de ye adwuma nti wonom ado no bia pressure kosoro efisa obema no mu no e wo se moja na be ginam na ye dene okay na no oba etimi eda so hu na wonom pressure kosoro se wan hwe yi a na ekugya ya de bi enu ntina de bia ye ntufu se bo akoto aduro ene oba de aden ada nti bradank aso se wo problem wo ye bema na wo hwe na nsen o mema sem no enkoyie bra miensa as ye ntu ase krama okay ni emu na sai bema bio obi wo no ma ne bema no tese emu ye ne ya emu keka no ono onim se problem wo ho wo de akoba bi bebre enye yie fa bradank ye ba me ka ne sa ne se for the past 14 years tene odi kan kan ye dank nko ne ya je abaso body a ye de hwe enamu san ade ya gi ato so for over 6 years ni wow enya sam ketwa enti ye nim de ye okay na ye hwe wo ni ye tu yade na se firi wo no ni ye se tu ofo nnuane e wo se wudie se wo ye bema kan hu se enye aduane bia na ye ma ye onnuane bi wo no ma se wudi a ye wo hormone bi wo emu a che se e control bema ne hu gira ne ho so ye friend testosterone okay se eno no ekofom a o mema sem kofom obi ho a oni atenka se oni oba akra beda ni ebia na saa homo no na ekofom okay ye onuane bi ho a odi a eteso ane onuane bi ho no odi a epija no so wanyina oba ye nyu be nkyerkyere ye be kire odi obedie ye tu yade na sai den afiri ho no ni ye kire odi obedie efi se kan hu se obie ni wo a onum aduro chance de odidie wo ye hwan kra odidi chance de onum aduro enti se wadua ne die ni say nya adukura bia wonum bia no o problem wa hwe yi a etontwa so ti dank nko na ba saa de ne betima ayama okay afa so obi ho no ma problem a wo no chese problem no eye confidence problem okay any aduane die pe to ba doctor ne obekasa ni ahwa de kodie pote hawo obi ho no ma say se one obekoda okọ ba no ho na ne yema hye no yem si na ne be ma na adwojo na se tani pa no hwa uba hwehwe ne body mu nyina on se da hu problem bia wo e bia na didie mu anana e de sa problem ni nyina den abre no enti na dank ye say sa first 3 months ana se boso mi say da ni mu nyina ye dedicate ana se de ma ye nua no mema okay uba wo ye be ma na uba dank sa mire yi mu a ye o package sonko e de ma mama fa ye number so no ensa to da bio obi won ma ya bona asem so obi won so ye be ma problems yi o ko bi mu obi won ma ne yere chese o de na sum sa because of sa problems yinti okay mama fa numbers ni to da mo fa numbers no mo frɛ
numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 anase 0266 59 33 30 0266 59 33 30 yankan hu say nsema ye kan nyina mema hu nsema ye kan nyina just 99% of the time say bema ne mema sem ekofoma na enamu sahade na akofa ba ye wo asoye ye nimde ekoso abebia ye hu cases case upon case ene ye hu no bema bi wo no ma on just enamu sahade no just ahye no ho ache obi wo no ma ne mfia ase ho eho ene yesa wonte ase enam saade etimde sa susuaso no eba bema bi wo no ma bo se ne ho keka no ase noma bi ni nan skin nimu anase no widie nimu wonte ase enam saade etimde saade ba obi wo no ma na poso ne na poso ene ya wo hu hwede yie enam saade etimde sa susuaso no eba bema bi wo no ma ono de se wodwonso a obre ansa no wadwonso obi wo so ase do so ka no na se wan ka no ho a no wo se no na se akofa ni ngwa se den aba sa no man nyina nam sa ade etimle sa problems ne ba na wa hwe kura de ba ko ehu mu kura ene prostate cancer ye kan sa prostate cancer se nam sa ade ewura obema no na ko odwonso twa no na enenanamu na ese no ma kodu stage bi a etimi ma prostate cancer enu ti ne kasa se bema wotin ka se o mema sem kofoma hwe akire kwan ana ade ba ko so a mesa ka ne se bema o mema sem kofoma hwe yie efi se o mema sem on se medical kasa medical ka se eye moja akoma no ne pia moja ne den kogu bema nim ema bema ne den sori ye na ye den ma odi ye adwuma na bema se o mema sem kofoma wan hwe yie na akoma yade ho asem na eba enti mpapi no se oba asoye na se ye hwe o mema sem na ne ye hwe wakoma efi se eya akoma na ne pia moja no enti se akoma ne timi pia moja na bia na akoma no asema eden aba ho enti na me di kan me ka se oba danka ye obi a friend holistic health care na che se wapomodin no ni nyina ana ya fa ye pese eden ye hwemu na problem kura wo no ya eden ya solve ya ma ti dank se oba na o ka che se utia o ya ye mfa tiare do ma ye be we die tiare ne ba enti so wo sa problem ne pe utiare ne be den e be ko eni tina dank ye say mra ne say ahutofie mama san fa numbers no entu dwa bio ye numbers ne 0244 01 75 56 0244 01 75 56 0266 59 33 30 0266 59 33 30 odofo kan hu say a location and as asoye no e wo trade ne di aduma free na se wo fa car e free oboase dunkwa na be kwan na wo ba ka che driver na mate ni se obesi wo trade junction unya si wo no mabuso obia se oba dank natural health care complex na se dank for na so ye oba ye beje opeso ye be hwe ni atu ase nyina ma na me ka ne say no menua ye nka se ma mo ma o be ma no oba woni ho kan ye den emra ni hwe mu nyina nya ahoto a e wo dank no mfa bi enkofie eno ano no o ba na wo yira audio for doctor number eno ano simple eno ano opanyini uko ano achia doctor panyina ma obeti osene wo fa se wo chia no Matias ho ofedo ai simple so nyamisha da senenso ye be se de ahia mu bi oba de ankuane a ibeshia ewrade nka ho pa Dr. Dank na wote ne nka papa wo bo adwuma papa entiko nene nko bo adwuma na niema enko tote mfama fa ya de nyina akodan wo de bibiduro kroje ebetu ya de na se ama niema akoyi ede amaw entini asie no wa utifia wutie ne ebietum a onso do de baba ntino na wabo ahona niema akotote ndiko aku ne ayaka no na Congo president ku aye kokunu na ye nya nkunu ankodi ade ehumpopoye America fo miensa mukofrem kodi sa nyanamasem ni bi no Donald Trump okukurum ho odi na soja fo bibiri dompem wansuro petrol ka wansuro wo ebeba
aso mo aso ni pray e de omo nyina akogu kuro nim say tam akose okoje ne ade hye miensa nko mo kodi obi man so president awu okọ akoje na de kwagu ade nkyere Aguyanchi active ni ahwefo a omo hwe yen nchana na pram so yen ya hemfo omo hwe yen opem so na mbo mu ase yeshira no yenwa no mo wa blochi Cynthia ane ni nwa wo frema no maame amodro no maame ma mes ai friends ai Dora omo US ye che o match pa ye che obi be kwakwa na topic ya wo dia bai ayesuade pa nipa bi tifie na nipa bi hwe ne ane raho first ni remove bi ne friend no so na you ne friend cannibals film cannibals no mo wi nipa nam okay na ma hu abrofo pa omo wo mu a no mo kasa film no mo wi nipa nam ni nyina akoye bibifu ni ade ye jani atwatwa nam ni chese e moving there but ye na sese sa na ye America president utie ni message na wode ba na o se onka se enkoda no anane nkrofo no o ma ya depa onka se o ma ya depa na obi anto ma we na de nduwe ni gira ma Ghana fo mpanifo otie no mo hwe ana Africa so mu tie ya ada na yensua mu kwagu ye bekwa so aye nkoa saa ye be ya mbobo se nyame ama me fa ne man ya nkoa be so obi ti Ghana ana obi a wo hwe ye wote Africa ye be ya mbobo saa ti na yenua no mu a se be bi no wa brochiri no omo ba ebi no kire wo mo ho e kire no mu deserve because krobi aitim saa na sese ba ya shamra 21st century ampa obi anyuwa obeka se abada ho na krama meka no president na nkomo kwa kotu so mo koto na nka no mo de be no kenya sa papa ketan mene ne ya adwen nyamya ya dom first ni ku ni ade yesusua no ene tititi bu akoye ku ya cheni we akoye ku ya keka saa ene nyamya ya dom ene ne ku no wo ya saa mpanifo bi ne akura omo soso omo paduane meyedi omo boy abesia no omo so saa no ma no etwam but still Ghana and Africa ye da city saa no ma ni bi achi kwaku ade a America president ayi yankase wo hyenkura no kutupa nanso ne kwa bi so no kwaku obi sise wo ye mienu anan a konfo ba akokwa ni agro ya wakwan ya oba ofie oye ade a ebi wo anya buro oba anu ni wo fie obetima akra ni betima ya ade ebi wo anya buro obi wo kwa na ni keke ene punishment adbe man no wo sesa wagura sa no mo ya na me hui me hwai na me hwai so na me nkrofo beni ene mrem si ade nipa abo ayim achechire no ne tuo su tinte ase wo detention e condemn ne ade kura ho eno kura ba ya re chechire kaka obeje dan na boso anga kotu obi kura onye bo ne kasiefo ama na koye udini kwakoi hwe ya tete yi sadi we bisi Ghana ha nipa be mobo amanfo be so nto ye nananom be so nto makọ di omuntu makọ gufo mapachew ewom se de omo be ye no so nkom so nya president na kom fo omo nche no asa afutu sem na koye mienu ana ya miensa ama obi bia wa oto oman mu a wadwen se wo de asem si a wo de wadwen nyina nse obe yeku ama bridge abo oman mu ye ka se ku a nye ku nko a wo na anu de esi buashi half cool no because ni pa wuwom te half cool enti obi biara a wote oman yi mu na wadwen se ye ka se ku no esa gira ho ma wo mo ye tutrasam e wo no ma bi ho e ma mo je ahwie gu ebi ni esa ya futu sam sa ka ko hwe no ma esi yi ani etan obi ebu no se won na di bem obi ebu no se anka se won na di fo na nye na ebe tra ajaje na obi abeka che sei
na wankasa nipa na nkasa wa wudi achie no wo ye to trasem no asem no we say ekoyi ana enkoyi nkrofo ya asem yi menu mi enu ate Ghana ya hwemfo ni bi wankasa think say wanka oba ne den e wo Ghana ka oba ye den kwagu asem na da hono enye so easy America president hu say me nkrofo bi akodi nsenseme nemu mrekasa ode tato wo say ade ankura ne ye ne nemu ye wa hwehwe bi a me momfa me miama akotwe na so ebi obi tinche obeka se hwe na okọ na ojana nanga wo no obeku nanga ha na ukọ de ne kọ hwan na wo se ne hia ya ade na ode ne kọ ne krom na okọtra wo punishment na gede be ma ne krom no wo sa na ade be ma no henje wo ma mi bi wo no mu a se ne ba kodi nkwasasem a wankasa na obedi uso nkwasasem no kasa wo bu na ebi obemu wo mobro ye nim papa bi o discipline ba pa na yen ka aduma ama foforo akuya ba sesa no man Africa yen twam wo sa no man yesi krom wo emre bi atwam wo sa no man no mu yifiri wo se forest squad no mu yifiri wo eche no mo sa ko pass law eti ade we ne eye no ma bebre yesi wo mo a wo mu krom wo a wo mu ye tutu asem din kwasasem wo mu ya kromfo ne ade ade ya cheche wo mo eche hu obi nso yesi ku ne ade ade eye nse bebre ni nyina ka bo mo a wo de emfa nse ni nyina ne emfa ne baako se wo mu ye tutu asem wo mu ya kromfo ne ade ade anaso mo koye ku o ku hwe nipa ni adaka vita bia ene o ma de hie etwa adwajo obi okura na de ne ba ni pia bonto kwagu ye tete enwan nketo mo so ma pie we kuro mo kura na yenim eso tia bia ba ya ba ka cha wo nwan na ade akwa ko di nkrofo bia chi eso otua na monko no na aka so onko kwagu ye mfa nso ne enye yi ade ni ade a ewo ho ku eba ye nyene ampa ne wo ho obi koye ku a ne ya chiw ne yakum Ghana ye hu bi me pesa meka amanfo ya bat the American obi anim se ku bi ba Ghana pen ye kunkum ye mpanimfo bi se nipa no so sabe aba na o makama meka no ye nipa bi wono so wanya no kwan a wono so nya wo bekum sa na ku tie eti na nipa ne chiwa na ono so ada ye de ope na ono ho ato no ye nkrofo bi na o motewa so o mankum o manimi a ke bi onkom so awu nti akoba ne sa na mpanifo chance hu se kuo ye twam ye mfa mra foforo se mra ampa Africa nipa bi do mo akodom America fo ani kuro mpanifo no se yate ebi mo so se do mo ya no mo ye nwa ya ofia yi ba ye so no sa na da fo pa ne president no bedroom rebi no na no ma ofisi e koso no e no twe ne si nchen na we ni sa ko gira wamma African leaders say yeni yeti o man ni mu no omu wa kwa ye so mo de ye fa so especially Ghana ku di empire ne mom obi nwa twa ya na ehweso di mia ye kuro we ya dance die sa ye afutu sem ma obi asem mpanimfo no aban oteso do abakọ obi bia ministers so no ma bia wo ye ehye abufuo no ehye mpanimfo jai okay omo de omanya obi ama ya befa ne ko ne mu sase me no mi enu hwe omo tu omo krom omo maame wo ho omo papa wo ho omo wo fa bia service kro ne da ebi omo nanana no mi kro ampo na ma kro no eye kro but president nso ahu se machem eti esese kwa se na mfa so na emom no me mfa mo mfa so esu odi yo me bom nyina mutuo kwaku nipa ye ku omo ebi ankola kura no sebe ke do mo ko ba bi di mo detention bia ebi a sebe mpia na ye ne tie kwaku mimi nu mi enu ye tie yi ade Yesu Kristo anase Nyankopon ka se me ye mane ya mane eso hwe etu ka babu ni mfimfio o so de boye ni kura no ni wu dai enye ne fe baby so ase bonikum bonefo mo o de wa na o de quotation wona de ope so bonya nso akatua ne owu ewo ho kwaku mimi momu de the America for ye ne de me no ayomu nature okay America for omo de hye nka baabi so hwe wo film ni ade a sa America kokon ana wo film na sa America ni etuo kana ne nkrofo no fatia se body no omo de beko do obi ka de na so fatia se etuo kana nan no omo nya no ho de omo de beko America for de hye nka baabi enti omo de me na nya mwanwa se Donald Trump suma nipa se nkofo anya mwanwa eyade omo oye nemo nu na ye ni abibifuo na Africa
yɛnhwɛ biribi mfiri mu sɛ ne yɛne no sɛ nte saa kora na yɛnku nipa kora no a ɛdeɛ ne yɛnso biribi saa baa yɛyɛ ama yɛn nkurɔfoɔ sɛ mempɛ aduasa ɔmo so ɔho nso mfa soɔ ɛti da bia na ɔbɛkɔ aku na nipa nte sɛ yɛde ɔma gyina ne tententente aku ɔmo nyinaa ɛti yɛnhwɛ biribi amfiri de amerikafoɔ ayɛ mu ɛti yɛnso yɛkɔ baabi na sɛ yɛnso sɛbe yɛkɔkyea no yɛkɔyɛ biribi kɔkyea no a yɛnso deɛ ne yɛmma mpanimfoɔ no wɔmo yɛ naano yɛtea naano yi sɛ kwaku mahu sɛ wɔpɛntɛ na meba naano na nkurɔfoɔ bi kɔka asɛnsɛ kɔdi nsɛnsɛ ma Kuwait sɛ wɔbɛkae a yɛ papa kana Japan ne kurom asikafoɔ bi na keka ɔmo nsa bom ɛna ɔmo de kɔfa ɔmo baeɛ ɛyɛ ne kɔ aso a ebi nso kɔ ɔmo tiam yɛbɛkyerɛ fidie so aka obi amfii ɛno na amerikafoɔ no kyerɛ yɛ sɛ enipa yɛ nipa etu ɔmo de hyɛ ɔmo ayɛ bɔne koraa na ampa yɛnyi ntum so ɔmo ayɛ bɔne yɛn sɔpɔto ɔmo mmom yɛmma yɛde hyɛ ka adwam ɛdeɛ na yɛn so Africa yɛn mpanimfoɔ yɛte ɔman yi mu na obi sisi obi na sɛbi obi mia obi polisi ni bi ha obi mmara da hɔ ne yɛfa nyɛ adwuma ɛdɛ na mpanimfoɔ no yɛ ne yɛtete mu saa ɛtɛ yɛadesua ma ɛda amerikafoɔ yɛ no ayɛadesua kɛseɛ kwakuma mfa nhyia. Okay, ye bana abrati ade ne dia bana ye ato aso ne akon akoye ni ba ne sa na o se ye kai wo se dwumadi ne kosi nyina obawe ni o obawe ni lucky box no o se on so timi we ne wo de Sompa lucky box no sika ne mu oduru pa enti wutie Sompa Asem Mpe Nipa no na o bete wo de nkakra code ne da so no o bo star 426 star na abo 6 hash eno ano no no adale ubunzu adiska kakraka na o hyebere adane etimbacho pebidi na niam enkototem fama Dr. KKB se men kan se wo bibi yade no fa beje bibiduru ayalehwe na niam enkototem fama Dr. KKB wo bo adwuma pa Dr. KKB se ye wona na ye wutrine pai wo bacho stroke na yaje wakadema eyo no Dr. KKB a o se fibroid osa na etete wo untimi nwo mpacho watu mumte demo a wose fabra doctor niam otimi na no ode biduru kroje na eye doctor se fare number na frɛ na niam ankoto temfama number 0557 346 080 0557 3460 80 ofre doctor obejos na niam akotote ede ama danke ba danke doctor na ote nka no doctor na ba be checho na chira kwan na niam ekoso doctor danke so de biduru kroje na ti ade asintimpacho tumikafo wayale ne bra na omoma wayale papa ya de bibiduru enama bibiduru kwan so fa na number na frɛ doctor na omebo ama niam ankotote mfa number 0244017556 0244017556 ofre doctor danka obejos na niam akotote de ama Tabita clinic Tabita se men kanjro se eye Cindy's junction o eye Cindy's junction ya de bi etete o na se ta dufu pacho ekuru enguda atu nam unye obi emomwa wa akra wo kuma se osunya o takwa eho nyina abetete Tabita nka o se fa number ne fresh o mra fie mpa obeba na niam akotote de ama 0202 347 647 0202 347 647 niema ebe kotote ede ama o sante tumnika e friend Kitima Heba Center. Kitima or boy Juma Papa. Doctor we was a fabro netete war. Doctor we was also netete war. Doctor was soon to me war. Doctor was it home yade and yadi abi deal so to Minicabra Kitima na omwa buakwan within the Juma. Doctors if a number ne French the more chance I would be my number 0246 914 717 0246 914 717 Obejos na niema akotote diama obo heba clinic obo semen kancho se tumidikabra na kache na omo akwaso nkosokura obo enede aduro bia ba eye nnamu aduro no a agidi ni wo ba bia o ye frɛ no odin heba no odin bites no odin no obubo bisa no a ba cho oboso gina kete so a peme odawa na nyane watade no na oba na hu se ona ada na chie no nti fia me mo ba no motu agusu se mo gia akada magibi sisi ngwatabusa nyina adegye a otim so nam kra na flap no otim za ne ma ekoyie pa nti no odin wase bra bagibi afi mu a ya na mo na aso atata ne ne ekeka ho no frɛ no na omwa number 0257 472 506 0257 472 506 so frɛ na obejo so na niema aye kama dia mapa paso bites no paso
paso bitters yesi bubo bi nefa didi na niam anko yi mfama e paso no no obi e no mu omo de bibiduro krogin na de aye ensa je se ono ma na bo ani so ne fufuo no temene ase bibi e ho paso no nkofo de didi nkofo de da nkofo de kasa nkofo de di nkomo nkofo de ji omani montene so frɛ paso fo ne tududu oton anaso pa nkran de ne yesi fie no abobwa paso number ne 0533 770 490 0533 770 ufre pasufo a ombejo suna niema akotote ede amount ombejo suna niema akotote de amount sana piasie fo so omo bo adwuma piasie no sade ani tie no ayede se first akekadu line no piasie no eniema ewom ingredients na no odene edimpacho piasie no pebinom na niema nkotote mfama piasie ni binom na niema nkotote mfama piasie ni binom na niema nkotote mfama wonum piasie no na mpaso yede na nkwan mu yehwam na ketrema so da ho piasie number no 0270 258 138 0270 258 138 nombina niema enko tote emfama ohenere yanko ohenere faudi ebrani yanko nko yeni ofa medasi se yaka America ofa ye o Mike a wonum wodin na osa yese aboa no de ne de na we ne ho aboa no de wo no de we ne ho unsa America man untimi nkodi nse hunu bia wo mo so en wo mo wotumi ankasa e ba se ye nkonkoko ade always ready okay eti no se bibi se yes ya ofanya me nwanwa se ye Donald Trump otimi true sa na mo no covid ba ye se no mo de hie bi wa ha sei no akwara bia ono ye kwawo no ho ye citizen ye betam ne free ha sei no mo koye se omu yo mu de hie ma me de betimi atena ha ba kwada ne de hie de ontimi ntena nti obema ne so fa plane de ne esa echo back to Americans enya me nwanwa so mu tu sa na mo when you look at Congo ye ka ho asem ya Africa has no more Central Africa ho now South Africa has no more amman ye so pa no wonom di mu ntintin man ya over best 111 million people ene wo eye Congo ho ntino omo doso papa na ne man koye na se ni ku ni ba ye no na wo hwe nipa wonom ekodi animu nso mo kwakotu aban na guade almost 37 na wonom koye saade na dodo na ye Congolese and I say Congo for and Canada for baako ne say Belgium ne one of the countries in so na baako bi tue mu America for me nsa so no eka ho bi na so bukopie mu wo military court a eno no ewo Congo ho se de adune de omo nsem na asem ne wo na ko wie se ene e wo se asotwe mu oden ena wose ye de ma won ma ne yense na ho e ma afofrofo se be ya daachi bi no obi ntimi nkoka se bi a me kwa akwadwene mpo se sa na mo no ye be kwa akotu bi ntina etwa kosi se ne ye be bobo mu nyina atu na chese obi ya mode mo adwen bone no afiri o man so ko eno na America mampanyi ye Donald Trump tie no se da bi omi nku ne de no ba bi di hie oye baby akwa o ma ne nkofo nkoya akwa wo bi ma so ma wo mu frunsi ye kum ne wa ha se no wa bra na ko betimi etu ana mu chi sade no eti to wo to ana mo na ya na mo pa na kire se ofa uyi okwadu anu wa se wotan okwadu anu wa yini mika America fo nye eno mu ye kokoti ni ade enso aba nipa ho se ye nwini nipa ho a wontimi enyi won mo mfirim omu ye nipa omu dwi nipa ho na wonom hwehwe nipa ye die de ma afoforo krampo se de Paul ka kire sempo no ye nwini afoforofo ho no omu ye sa ma ne boro so wanga se de we de nyame ma se me ni abusua bo bia na ga na se no ye to abakora ne nipa wu a ono obi fa ho be ana se bia okokwa ye se bi se hunu we se na se ye kokun a am se Congo ho na nkasa kora no nka omunko ofo bi na kwa America na yekun ma
forget say Bianca America nye dia powerful country crampo na ko beka say omu ya se boni bekum boni fo nti omu boni so aketua e na wo no manya no but ye nhwede na e ka kire ye e kire ye say ye nwuna foforo ho e kire se ne na anu ada ye papa apostle Kwame Kwaten ba yo say onyankopon bo nipa se ni su enti nipa eye nyankopon ketoa wa asase so se ne ye twa ho amoja beba ne sanso ne ye twa kwaku ho a emoja beba enti ade enti na mi hu ni se wo ye mi nua na bia ka mene ne nka amanyoko ba akwa mene ni nim ene sa abusua mene ni monti no twase ye atamfo anase bia ye tan ye ho eni kwan se basa kire ahyemu kena sampa odoye na wose ye dodoye ho na ye konso di ma ye nua to da bi na se mu oden e de ma ye nua bia ye nko entwitwanye no sa wonu mu ntimi nkasa yenye won kasa mafo ne ntimi mu awon me basa ma brabo konkan we sa ye ni monyam hye kire se America man won ntimi fo mu di hye ni agro enu ntina ya na ma omutiri mu eyo mu de no because onim se etopai so se de krampo na won beba be fa no de afiri ho eti de na eka cha mampanyimfo binom ewo Africa asenom won South Africa country na adnisi so Congo ena siye but omukoko omadi hia nkasa kora no omaku omu won se amai America for de osibe nkonomi amekofa na twena so ede ebe nti omuman no ehyehyeye na ebia wonum timi nane ani ana sa wo hwe constitutions awodo ya Africa hasenom empanyimfo ni bi di djuma wa hasenom a pepi na ya favor empanyimfo no wo manka sambe so omu bekom na wanka se wachekire emla de atowo enipa nti ene ye emla eti nipa ni wo emla no wo ba wi anasa oba ne den esa time sempanyimfo wa bibimam hasenom ya dwiri ye nuanom ho on se first pakwa se echi obi organa hasenom a na se bia ya wudi semo a ye mbeli no but na wontimi mfa obi a wakokum nipa kura by 72 hours e wose onya bill e bia mo ne be kokko to de ne amana remand de are fine eti e kire ye se ye nwini nipa ho ne ma nipa nso so enya te se ye nuan mankasa se ye se atua yonko ho se atua aduam ma ne nya te se atua yonko ho atua wo ho na ye nkonyi ye nuan meba ne sa kwa be ma ya friend say ya setena no aye de amampanyimfo nso mu nso ya bibi enfenfiri wo se ne nso ya ho ntoye ne nya sa atama hye ene obi kodi ade kakra bi kura ne abon to pepepe ye mfa ne ho but on so se ya ma ne mfatuo enka ne de hye eti punishment bi wo ho a one that mentu ka se Donald Trump wajimi se omokokum wo mu ana dabi eti yanso ya nwini bibi mpanyimfo no ne yesesa saa amamra na ya nwini na ye de boy yankase ekuro ho ban no se be ya de anya wo mu no de en favor timamfo no ye betimi asesem ne mu aye mrama ahoton so ene ye de atimi aye de akwaku ebre ne koma memfa no si ase no meda ase ene asem ebi wo mu komona da okungu komona ye di ni America de ne ebi wo mu pa ye ko computer so je de aba ye pa ya de yo ho beto aso ye ko computer so de aba sisi Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa kwa so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Eni me ma connection man for den go for secret dwane no wen you tell di musa no. Oh,
Express Group adornment according to IF4. Opese to kwan kosua dia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Mo ampeso mo to kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra nso omo Carnation First Light Tama omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From omo Ahomachro for iso 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Mama kana menu mwen hwe eye nsa ye fa ni piase aba adwama so piase ame piase ye safa fro kra awode awio ne lekọ na afra onim nsa no wodi nubrane hahama na se egu ye mu a de so pusu nunum no wate ne pampan no wate ne dan kasa wotimi de se go dwemo piase ansade ewo ho na se wonom nso a ni hwa no aya so nkokra tinya wuni piase wo buri sa pepepe eye chemi na min chemi piase sa eye na ewo ba hodu bia yeton nsandene ewo ho etufo nkodom Peace Ventures a ewo boase fresana mesi edidi sui 0557 758431 and 0270258138 piase Cherry, Nami, Cherry. Nunyansem, one too many power in few watching, and Sasa Pin for them. FD Ajigadi and Kratui Atum. FDA Ajadi and Krati Atum, Yadi Tums answered the Anese, and ye also to be caught. Na ugo pebi bobona niema akototi edi ama mekoso aka se eni da so ho heba clinic enomo wa ha eno mbetetu nkomo pa enti enche obeti wonka nyame pesa mekachi oni pa oti ese esuade ye de tusu yi wo ede ye no wanya afirim se oman bi mu nipa miensa akọ oman bi mu si ekoku ho president waja ne president ho ekoku oman bi so president Krono mpanimfo na oma sojafo atima chinkofo kro omoche ye omo adehye omo ama omo anananom ka ho enti omo de omo nananom abobodua mabọ mutu aku omo bada manfrafo ahoho na omo mre kro ni so da enya adwumadi bia mu akro no ento aba enyi panyini bia no anko mu bedi awu ni ye che omo no omo kro mpanimfo abandi ye gya omo amomo so mfo omo nko ba yen ayede ye no a anke ye timfifre no omote ye bre ye to aba omoka ho de ye ku omo Kongo fo kura Ghana fo suban ni bi sebeta frache omunsua ho nyansa ebeboa omo Kongo fo omukura Ghana fo su ni bi omunsua ho nyansa ebeboa omo President mu awudi akonwa wunim so obi na to aba maame nipa no ne awo ye wompe nti umanfo ne bo afu na nkomo beye bone ye tizeye anka wo chi wo mo ho ne ye kire do yankasa ni ankankura ne koya ne nye na afo amomo hunu ni apeso ye mo mo enduru ye ndi omodwene ni omodwene na afo wo asotwe kakra bi ade amom bi gonkomo ko akire e bi a leader mpo a oboa o mano na nka wo boni bi sa adi mpo anka ye wono mpo because one de hye nkura ni tirim na wade hye unim ni ebi beye anko atwe won aso na wagya won wakum na de hye no ama ahoho no omufira bonten na nko mbedi awu abro mo maame no wo
omo andi o maame no mawu no omo de omo nkofo abefo omo ko Inshanka America for Inshanka America President Donald Trump omadwem pa ne sade omusi edo nipa esusu nipa omo nkoso nya saa ni diam si Congo fo omo namfofo ne Ghana fo ne binie yete yekrom wo yasase agudie wo asase ne so yese timamuni ni niska ndu anya conception se conception wo anya bi ena buroni fita ekura sikanti yetwa ye yasase ne de ama ne boase nti hona gold ni nyina akodi ono ne didie otua ma aban nti timamfu ato aba no ni ba bi didi ena nkura ne se ekom dien da bia ekwa ebenya bibia di no ye ni sikanti wo de ama hoho ena ono nko edidi wo ne de ekoma ni brendi ye ekọ ni enso yakopa bibia di ye ntran yasase so mu obi ni di abra ye ni di bi ewom sam mra kwa so abetua de nanso ye mpanimfo na anwene ye ho ekom de ye ekọ ho ama anya de onse ne ye kanya ne kwa so no onse wo fa ase ebo asefo no jimisem no mo ye but o makoduru ekoma ni bre na akura ne de kọ entimra ne cheze kunana ye obi bana wo bekum president no bonikase yewe obegina kọ se mamu nya ne hwemi ame kotea no na de wawa de hye to abama atea kom de omo no mawura hoho a wabeto asase ne plot so se nkomu kodidi yaku omu okuro ye mu ye ne ye ka ede ne ye disi e fa nse nke boasefo okobokro no because obi ato ho na nkom kodidi nto omo ya akromfo di achi akromfo aku omo achi awudifo ama obi beji o mako the difference no ye tikuro bi afisi e friend Ghana me de Ghana de emme dawo said ye toto ye ne mani nti no me mpe kuro ne da ye to me ye friend Ghana mu ye nkofo akoka Kuwait ye hwe wo mododo no China fo ne yifo yi buo ye de dua bobbo bi na anim samra coronavirus ba ye so mo nkom kurom ye nyina hu video ni bi omo kam se nantwie yetimi hwie petrol gu nkofo ne de ja atum no mo nyina aworo om de video na base ye pese ye ba ye kurom ye niska aban mfa prem ba akopɛ mesesa ye nko Ghana nisika da ho betima akofa ya de hye na ba ye betena social media na didi iska oman Ghana nanso ye sika tidura ba ako nkobusa be ye da so na America ni si ade hye 3 bendi afa soja fo be 1000 o 2 prem ehun granya 20 we na na yibisi na bi no master bush omotete because bibia betima dan ntokwa de ba no sa na omo no so abadi kuro na boso edikia setini nyansa na omo yi omo kokuro nim asa de president abawo nkra miensa nko omo kodi awu no e wo se nka Trump tena so ye nku omo na ne omo ya na tan no wo mase adade ni sika we afra America sika mu ekwaji ade hye Ghana da benda yodi akire ye campaign kura ni obedie okokan ye buro da benda na kuri ebeye fe da benda na kuri ebechichiri ni ye da benda ni ebenya tema ama ye yonko MP kura timika so obi adidi matem no asoma matwofo mo nkobo no MP eto abama no wose ne dihye ni bi adidi natem asoma matwofo mo nkobo no MP ni timbe to so ato prot da ye wo penti no na ofa langard fo aka police fo no ye tata no no abeje afiri wonsem yentia na bisi asafo eni na enu eni na nsa MP ni wuye bei eya asem sebe ofra no akire wadwene akoakoyanim yebeduru ho na nso de odi abane doctor ofie ne betetwe nkomo maka to se doctor we hu na na mame o eni daso heba clinic eni daso heba clinic eni daso fo mo bo adwuma o wo so mo de mo ma wo mfa duro ne ngu wani suo eyemusuo ebe sew wo ye de unya ni ne back biem ompeso se hu na de se nkane ni ntino omde be mo anom na akotu ya de kura de ni yade ne bae na se ni wani na nya ne fa ahode doctor panyin patro bibia boko de ewrade ayi ade dodo enumere nso ho aye fe pa enumere wa ye fe pa medase wati apo ni me ko on point buru kala no manage ho na de am so ni ejamo no em se mo fa ba bi mo am adwuma straight yeah idea ya wa ko na aka no kre no
Dr. Mpacho na cause we need so herbal clinic. Me da se any da so wo ho herbal clinic. Ye wo ho ma obi an any da so as. E woni ni yare emu. Na mpempi ya na me ba ha no ma mintumi nkasa wa bra memfa erwade enase enhye ase. Ye de Nyankopon ase. Baba beto na otwe ese mu de echese nyame ayi de mo. Na eya na areho asefim ahudwiri how be on my yana etumi edi ewuoba me bae se na wosi kyerase me yana ya se na esiti ba na me sa susunsu se yemfa ne se obi nso te wono ne ne afra onim de eko amanfo odwane okoi ne ni ya renti no ekon na asie obi edwane na okoi hwan ne betwen no ni awaso wonsa ne ede wo nante se me de wo twa kwan mu no okuni mu no obetwen wana wei ena wo se wani obo ho ban na me se bisa se efri mertintin a wodi aduro egu wani so no sei ena akwakoduro eya na mbetena ha no ma me kanokre me sei obi adwuma ba no kwasem ne se aduro edigu yani so no dodo sei ena ya na eboa titi no oma omse ete age wonani aboso no glaucoma age wonani aboso no obi also or be a friend in night blindness ono de enumre anaje say na nani efra ohunu hwe no eye nuro ni ko wani so a eye na eye den na mawo obi hwe me obi tie me o se doctor mani etutu me na sem de aduro ni kura gu mani so a eno kwa na eye ne kankan no eye na eden tia ofidi aduro ni gu wani so no eden anmuaye ene de abrewo barasadan ken rade odi nyansa na redom na koa eye Dr. Elder Ousu oda anida so wo herbal clinic no say meba me de sanim de we ede mawo na wo de me ma wadura ba ye de agu ayarefo nani so na emu me ma wo de ombe nom na akwakoye omunhunamu adwuma mu padua mu adwuma na aba onani so na onhu atowo eno saa na papai eye ya ene wiaseman ebo na baso saa na Ghana man so ebo na baso na Santiman so ebo na baso enam ni mapa ene no kredie papa na wa ahobrase se o wa ahobrase se bebrebe na ya ena hospital amikwe the way si bomudin amagye din de ene ese mba wetua sika twitwi yes entesa also de bra ne beje wayaresa o ba ayaresa bia bi se bibia betumi asi adinti na me kanisa eni yare no eno bebrebe edeba obi se manya glaucoma onim kwa se ebi asiche yare na kofa bae onim se stroke ena kofa bae ene wonim se ebi pressure ana hypertension ena kofa bae nenso asedan kan ruade Nyankopon se oba anida so herbal clinic emfidie bia wasi edi show emi ehunu se de kokofa wo ha no bae ne behunu e wose ma akokoye moja mu hwehwe mu a ebe mu akwakoye eno ne ya ne ya ade fisi ye hunu wo ha no na ye tu ase edi ma obi timi ba wose ena siche yare metu ase ema obi anada ye siche yare ye ntu ase eba fom sene ni padua ne epe sana o pressure nso a eti say ne car ayi overheat e wo se adwo enti eno nso eba fom sene ni padua ne pe na nsana aye adwuma de ama enti so obenya stroke nso a ejina ba bia eya na efri eba enye so piti ya no wanya stroke ampa ye tobi honhom edema na so dodo na no ebia na efri osiche yare anase free pressure cholesterol anase how bi na akwakofa aba eni da so herbal clinic sana wa we nyina yesa na so die Ghana man ni wiase man di nimye no eye eni obi ya osimani be frade ankama sunsi ni nyina ha adwene na de na areho no kwan se eni yare eni makwara ena eni mopani sanka wotiwo yi mes me hu se wahye atade se nanso wanim de eye metum me hu ani kosua areho anase me hu se nipa to nanso me hu nanim eya na areho wo gratare na tu abom ma etu abom o hwentwe bi kra na etu abom ontumi nkenkan twere bebrebe na ese mentumi read the Bible akwara kra no oti classroom a aje se oba blackboard nanim ma be hu de madam na tregu board ne so fi se ompa nanim hu na de dodo na so sha se fi nani baako ansa na ko baako en yare en eba embo wonkaye eba na aba etia na de be tufo ne ya kire amanfo se
mo ho no ma de na otwe mienu bia no fa won sa ba akọ kate wani ba akọ na hwe beebia na de hu no ekokoduro sima ba akọ achi no sa kata ba akọ no na hwe bia na ba akọ ha wo so ba na wonim eniyare ya eniyare areho ade asa ewiema esum ye de enim sa ade na asa na yedum light ene ye de dawo se na wo dum light a wo de dan sa na obi anu so eye no oso kanea kwa na asa na anu so ye ne se yedum kanea enso na yendum no eniyare enti no obi ne maame enkasa eniyare enti no waya akwara pisa ya nso ne nsa mfa na ankwa enya ade obetumi akọ eniyare enti wo dwene se eka me nkokra na me de dura kama no na mewu ena me eniyare enti obi atumi ananti hospital sa bebrebe ekura hospital card be 30 mewufo no nti na mo se ni da so wo ho eno ne asem baya na bebrebe na anti ase baya na sedan kan wade nyankopon se asem ba kan wa hanum bia no ahaya fidie kese ye ntwa ntro ntro bibia wo a wonte yenka wo de hwehwe akira kwan e wo kwada so estate yani estate aban school ne bo ho pepepe hwehwe ni da so he ba clinic akira kwa wo de so office nwane na eba eya atebubu techima eye dua ya nkwanta bekembrekum ede ba no brabesi wo sofulai unya si wo sofulai ka e pai patase santase esi wonom wo de froka saka ni bi sima mienu ana miensa na wadu nti baby miensa e na abekai se ubesie so refi ba ko a no akode to asoso ka che mate ni se ubesi e wo brother man so usi refi brother man a usi ubesi wo estate junction so refi estate junction usi ubesi wo police depot baby ya horo car no anase tonton cars no bisa akore bia se okọ enidaso wo ho heba clinic baby a omomfa duro emma on se fagu ani so yenye bida we ye de onuma ko ni paduam eye bibiduro kan di doctor mitiem ya obi ewura baabi no ye kase de mo ogu ani so ohun se nyam ho no enye ye ho ena waba ena edin ni ye enidaso wo ho heba clinic kofa ban no ye fe ne Dr. Elder Ousu Dr. Ousu ono ena ene dia onna erade nam ne so edi biesa aresabie entino usu besi o brother man anase estate junction ana police depot baby e horo car no anase tonton cars wa wo free asimfosu ena eba se ya asimfosu eye oboase bekwai anuan kwanta dominance eba no mesro se brabesi e wo santase anase santase runabout so wunya si a cars wonuma airpai sofulai frosaka ni bi na ka che driver ni se ubesi ewo eye estate junction anase police depot baby e horo car no anase tonton cars no anase osu ubesi ewo brother man me pa cho se eye odina numbers ni nie se wo de ontumi ehunu pen na won fa ntwera se bidie bi benwo anase wo de akora bi benwa ka chen se ontwere sa numbers eye ontimi yini makomako eye 0596 19 88 84 0596 19 88 84 anase 0559 90 12 3 34 0559 90 12 34 obi hwemi obi tie mi osi doctor wabo oboase kwanso no wabo sunwane kwanso ye de wa mo ba bi ewo me pa chaw de unhia nso be ba eye kegitia Dubai ho no otum for run about one na otum for run about EZ one bisa kwada so estate anase patasi station air taxi kwa ye kire wa driver edu ne so na oba no wo de fe numbers ni ne nkasa o de be ya so ye ho anase ododuru ho no so kwada so estate ani da so wo he back clinic baby a omusa eni yare omde bibiduro kan ese ni yare ho na oba odo beba eni yare ya tete egu ni pe ni mu ase aduane si wo obede hu se ewuduro kra wo obede hu se aboa na woni ni didie obede hu se ana mera ho se aduane si wo na aba bedio se aboa de na no aka
say a wood on a goom. Say yes, some money been put out quacofa. Oh, say ye den, so be home. Auntie, dear, wouldn't dear, answer Maria, will be an as well, Tony Young Quandrew, or Marco Bar baby, or Tony Young Quandrew. May say, or dear, do no goons anymore. And now didn't say no ma, Yami on Pebon or Cashes at 3 more. Okay. And on Sukuku, okay. Sanity. And Yari say when you are Honoma, Edding. Won't say Nipa Benya, dear, and so I feel ye and so. And Yari, ya. Bra, na yen show. Emma Ubia Nadao, a 10 aju near Boswo. Doctor said 10 when is a doctor, Yamin Straw Medase. Is a tenable when you swear. A donor de more sepa gu and so on, and then a matter na doctor Naka so be your operation. Sana glaucoma and sono, yet they don't go and so Dr. Abacacho said, do we dear, would you goose won't quanina? Wow, would see me, wow, shemie, opa, enemy and 20. Catch them say, o coin a car set to when you soon, your more ready go and you soon, a coyana, or graduate glaucoma no, the dear don't go and you soon, a coyana. And no na nyame edise anim de we ama Dr. Elder Owusu say ono de o ma wodru abanuma ko ni paduam na akwa ni paduam adwuma na aba wani so say ye ntini animu asie ana say bia ntini na eho aka e bi obi hwe me obi tie me wante me nkantem eno akwa ye operation ena esi ntini bia te emoja ejina ni so ana say e hafro bi na abene ni so se de kane atoso kakra bi na hunu kra na ye sure bo se eni da so e wo ho de ma wa wani prunsio wa wani twa nchene wa wani etutu anase kekao o sorry ya ekokọ anase efiti se na 7 pompo na aboso no eteni o ma hodo wo de bra na ni emetonchia na sure bo se eni da so ho de ma ma memfa me numbers ni ntudwa anoma ho cheri dua so a ebo na obechie 0596 19 88 84 0596 19 88 84 and I say 0559 90 12 34 0559 90 12 34 bra now so be kan adanse e man hu bi is en yare eya areho e manipa ensi watwetwe besomi nso na me mbogata entra besomi mu na me nkwa adwaye besomi mu na me nkonkoda na adoso ment na nkasa obu asika no kese ansa na watu hu anamo e bia obeyesa na unya sa asika no nwie no na onso wani no na asai kra hwehwe ni da so herbal clinic extra kwan e wo kwada so estate ya ne aban school no na ebo ho pepepe bra na beje wayaresa fi se ani wo hwei utianyi ya eno na be mo watoa nananom ewo ensiedo wani betimi de watoa nananom ewo ensiedo ntini ya ka twa ze ko anidaso ewo ho heba clinic ne ko ekwaji wani ayalehwe nia efe wo ho na doctor aka no se konanum emfa nkogu wani ne so nyesa aniyade no be graduate doctor panyina awrade nyankopon hira amen menim se da senenso ye be se hia baby amedwuma ra obia no awrade enhira no ontre na hie ombone ho ban menim nti ameka sa nyame ento ne nkwa no menim se awrade ene de ne eye adwuma adanse eba adwuma mu ho no ebeba abroso mekura menim ukwa aseme me manafishia pa obedi so Wofa so manafishia pa ne yere nso yes say bema behind every successful man there is a good woman not just a woman a good woman nyamisha bebrebe me do bibia ase nyamisha doctor menim se nyame pa fiada sabria e be sane wo edi ehyiamu amanema akotote dia kwaku ye ko fa afrefo no na omso de omadwe ngina twim before then no yemfa adwumakuo bi on na yedi gronya se na utifia in fact ya na no den eti ye besre ye tiefo ye nua baako abia adwuma restaurant okay na wo de hye bia otifie we kwa de nye kromu ha ebi kwa na wo ne obi nyate na de bia otifia otie ye de krono to so opema be mako 6 to onim aduane no ane mansia onim aduane no onim servo kama ene ne onim ton onim sikam okay bo moden na namba yi e de betu adwuma no wafan adwuma no idi kromu ha de ntia meka sa se wo frɛ nipa na ono abecho bebe wo na ya na eboa
dan say wobetu anamon akọ baabi akọ bata akọ ye adwuma na bibisi na wobefia na omo abema baabi ada pe so ye sa apetie banku fufuo oye galamse site yani esika ho nti je number no fresh ye nwien okay 024 01 688 21 024 01 68 82 1 Sanji we 0243 41 311 8 but more than fresh number. The last one is with you. Okay, last one 0243 41 31 18. But more than fresh number. What fresh number will say the DJ or more coin and next Friday ya dofunum ebimu ba be pedwuma and next Friday wo this year bi oba ya wonim sikam na wonim aduane ye wonim service opema mako nsia upe eye good obesanya ba bia da na BBC fie ye BBC fie na ye to party bia na ye frɛ wa won so oba galamse side radio obu hu na ka wa betmanya kunu panso so kura nsa no ti bombo de friend number e ma ne mpalo ko na efitran enye me da se efitran nyenti frɛ na konya adwuma yo ene agamo no de mamu free ndi nkransia no munko ye nhira mamu ko ya so denfo na mko hwe mu hu yi number ne 0551931931 0551931931 bowuram bi na be kire wadwene 0548931931 0548931931 ene nkomo na dadwa so no Congo issue no obetima bowuram na so de wadwene kire aba na afi ya so dwumadie ne so ene ye no wa na edi dwuma so fa wo de bra efutu ewom suade ewom nisuade hu na wunya ne firi mu ene nkuranhye ne wo futu akra do mo man Ghana no onzu betim di ama amane ma akotote di ama hello and me enyina so panyini beka so and man fa akoto anyankwa aha eya Sompa Asem Mpe Nipa osisi pc da meka me so obi sisu asisi bi sasabo nsam kra ne bawu hello good evening yes I'm a boss Pàṣẹ mo ya de. Ẹ̀rọ̀dé ayé adé. Ẹ̀rẹ̀ kò máa fi ẹ̀jẹ̀ kókó máa fẹ́ràn bẹ́sẹ̀ lè kẹ́ndì kàkà. Kò bí a. Ní tí o bá a kọ́. Wọ́n ní Amẹ́ríkà kọ́ ní ẹ̀ ọmọ náà ọmọ yẹn so super power. Yes sir. Nǹkan ọmọ náà náà ti máa gbé sí ọmọdé fi ẹ̀ pa ọbẹ̀ yìí. Ìgbà yẹn ti fọ́n sẹ́bi àwọn kan yá dín ní different. Yàtọ̀ ẹ̀dẹ̀ ìpínlẹ̀ ń jẹ kúrà. Ìjọ kan di ẹ̀fẹ́fẹ́ na wàtà ní màkà ẹ̀dẹ̀ màkìlẹ̀ ìgbà pa mọ́ yẹn. Nyàmí ń ṣíra mọ́ nsoso ẹni mo comment pa mo de ba. Hello. Hello. Yes madam. Bàtọ̀ ẹ̀fẹ́ mi ìpè nyàmọ̀ mẹ́fẹ́ fún ìkọ̀tà comment pa. Mo adé ní. Ọwọ́ fẹ́ fún mi. Nyàmí ń ṣíra yẹ tí wàá dé ń jìrà wọ́n fútu wàá dé ń jìrà. Àdé ẹ̀sìn the first time. Israel say you be no Idi Amin data ewo Uganda no on say better the no come now the things for that I say what to say I want to use the so when you see I have that I think and the so people are going I'm not Obama could send a car and go and one year first time with me. Now my idea when we do it from idea try to say it Kafra. Come on. Hello. Yes. Yes, our boss. Pacho, also I didn't jire. Okay. I didn't jire unko. What I say that I say. Ẹgbẹ́ Kódìbó alẹ́ àṣẹ Ghana alẹ́ àṣẹ Kódìbó àbọ̀bọ̀. Wọ́n Kódìbó àfọ̀ abáha, wọ́n máa bú Ghana fún aṣíṣe Ghana fún. Ghana wọ́n mú fún Kódìbó àbáyà nkurọ̀fún wọ̀ Libo ní ayé nkurọ̀fún bi. Wọ́n mú ní mú kásá kẹ̀kẹ́ àṣẹ̀gbùfò sùn ètìtì òmù ẹ̀kọ́ tún. Sáde na Kódìbó àfọ̀ abáha. Náà wọ́n bú ọmọ. Àbẹ̀ wọ́n máa ṣí Ghana fún ẹ̀sùn Kódìbó àwọ̀. Because of Kotokwashe Odiwa.
Into the Ghanaians, I don't form to the point say, then I go, look at the women up, why showing for. Now, we're not perhaps I don't find some kind of way I know I get you again. You betcha, answer no form. You be do. Hello. Hello, Mpe Nipa. Hello? Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. What's your friend with you? Wofa Lumba offense of for. Offense of for Margin Janko. How about the crown that a mechanic? And the can be and I say, no, the other said, and in time, share, the personal, you're on. When you are the best to be an, I say, 10 beyond a young with young man and men oriented to you. But the other buy an oriented to you. So, Diana never do any arbitrary, especially in your money for the boy, any arbitrary. Saying I am sad to me about. Now, I understand the end of the president. Yamin Shroud, no one you can say hello. Hello, Wofa Lumba, Wofa Lumba. Juma does Mpe Nipa. Yeah, the basic kids are saying. Yeah, whether I don't know, another yet say I don't know. No. Hello, Wofa Lumba. Me too, Nkapa Yanko. I'm Juma. Ya Joso, young watch the Wadden. Yeah, I can tell by idea. Why are they? I traded it before the say, yes, I them. Maybe, now, you know, for now more at Yakoji or Monko for. That pen and I wasn't a mum penny. Send your bossy DNC, assassin ye diao. Anna ye diaton ye diama brofuna brofo, a yes wojuma. It is one pass into Betimako Bruni Krum. I could talk as I say, wood to go, Dana. And I said, China, Fuya, or Bagana, Hassi, a bit to go, Betimako China, say, who could to go, there were hot manner. And the comedy young call for, not say, one more echo baby dick a crow or home, not some woman. I was somewhat so warm. Where you to ask them? And the question would put you over warm, a year minor at this year, a year baby for this year. A Ghana for assassin ye dear a comedy yang. And you wasn't come with two or shed the American for ye. Would your mom show you Nipa Tripe, as if you saw Mampenino, any Asuja folk could dine. Our Mako Awako Jom, into young family shian dear, Nayaka Sansuyano double by your home, shed your Ginapo, any a Bujinapo. Sergeant Crampuna was say, ye dear and Sanaho, our Ghana has it. Ginapo, any Abu Ginapo. Share, we went PP, we went this. What was so Makoda, a woman fee a Kurampoda. And now I say, what a buy bar, we in appointment, what would say, woman fee, and the question all of that. It's your best gun and paying for say, one more so long paying for dear so. One more so sister woman game, now one more father, papa, and family yang, and Bebuna, yes, your Nasako, you say that, yeah, and you know my near Koyama see by. The Biamu give you. The Biamu give you woe. Huh? Madame, I mean, hello. Yay. About where I was a stable as Yamene. Oh, I didn't know. We do a boss coffee crew. What you want to make you? Obia, we are now almost your mom with my pa or bonus from pa. Nana, and come away with the other, and come be a mood. Anna, I did the Nibra Agos Lampen for now, so to center from the business house, Papa. Papa, would you look at or just your air car? Other than the previous, a reason saying the winning, as a reason to claim the winning, as a reason and no man, no one is that. And the other group on the Yaman, here, you say, for the Binuma, Aha, a cemetery, one wolf is Sidua, who welcome. The camera will let them. What about you? What would they say? Yes, they mean it. You are putting for more money, though. It doesn't happen for the new. It is a good photo, Mahana, or my idea. Yes, Niba. And then he has a very so. How did you wear so? I'm not Ghana for say. You have very good name now from Tanzania, no Magana of the Oba.
and I can have and then it's younger. You can have I get Yamfa and Copagana. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Oh, networking in any. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, boss. Radia ya dia do na wo so e. Pacho Sompa. Ehwa na we. Obi I don't say na me kire me ka kakra ko pesira beso. Na Ghana di em say you need your for kakra. Because now no cry program bi amuye samampo. If you look for you cry there. I said be matter for ho. I said be matter for ho. If you look for you cry there you mampo here. And I said me pay for mo ka fa ho. Kafra anyawa be kan yen ka obeda no wofa. Hello. Hello, Wofa Lumba ti say. Yeah, cool. Me ho ye pa won so e. Na tu kasa wo kuma se pemne ne da no hu pa ma ba ti bo ma be cho ba ti o ba ti pa. Nyame jira. Na ni ti ma me kasa kakra fa kungo ne Ghana de no. Ajira. Congo for the only president in Unifo. Who might stop on Ghana for boys. Then they are dancing pa. They are dancing. What's the mice? Who won't call her? Mula Sabi, Mula Ghana for, but we are dancing for. And it's the animal and this for no. America to a baby and Metro March on America, Honolulu government in Umkosina. Metro March, Umokucha, Ubeti Hani, I should not any I should know. I can't phone mobile and it's one number you. We had a phone number cheap, room on a career, and yes, if you take 1922 was a good mind. I don't suppose you don't quite I don't know. And I Captain Martin, Captain Smart didn't do the movie. My influence here, and a head uncle was her. You had to be trained money. Hello. Good evening. Yes, madam. That's me. Tell my day, Kakra. I eat you, mammy. We say, men free Ghana flu. You know, Ghana flu. Na, a minimum so, I don't want to say Ghana, and I almost the I am coming so. And I know of what's it. Oh. Nipa bɛyɛ deɛ ɔwɔ na ewu a yɛkunkum wɔ mu ɛna ɔmo nso tìmɛmufoɔ no bi yɛ deɛ mmira hyɛ ɔmo nsam eti sɛ sogyani ɛda go kurom Ghana wuwu yɛ rɔfa this time Ghanafoɔ n'ankasa ɔmo nsuo abambofoɔ no ɔn sɛ bamboni wɔ hɔ koraa na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nso ɔmo tiri so nti na ɔmo nso ɔmo akyerɛ ɔmo nansa no nti ɔmo kita akɔdeɛ nti. Ebi baby amutumi yes emu na omo go challenge dia omo so be kire mo yan so say eduma ne nyamu na mo de nyamu na mo fa wo e na de kosi e ma na wa dai ma me ne ma me ne na o ma da se mama kura wa smo bia o mama de wa smo bia o no nim yes hello Good evening, sir. What is it? Radia, the ones Mr. Ghana this year, and Oman the Chiga and this year, Sana. Oman Cafe, your mom must be coming. Mr. Ghana, go back this come here, boys, no. Yeah, somebody start so much wrong. Because you probably so you got higher one. The one thing we are the permanent so that's a guy of what is doing and particular person or granted to one person before. Then you're very Yahweh and a more cool.
So, okay, super woman. So, me don't say, nyame nka wo nso ho aha enebre ebema kwan ama ye de adwumadie no asie awrade nhyire obi a se otimi ba ebeche na adwuna ha eye Sompa Asem Mpe Nipa etu ye hofo ye hye ye ho nkunan ye ka ne ewo ho ene ne ayera ne amana ba sebe ya yenyine betuma ha makuru no enema akotote ede amaye ene eye fiada ene ye da etwa yedwumadie ne to ye de kwaje ahome na adwada yasa no wadi ahyiamu da meka se osisiri prisie obi zisu azisi ni bisa sabonsam kura ne bawu ntuti abrabo ma memma obi kwan mbo nsisiu nso ya Abraham ba na enema enkotote mfama ho emechia maame anita hotel bi obi awrade nhyan mini akoso agemfo ye furu wo me no saa na mebra kwaku nso wa amanone awrade nyankopon nhyan na onya ne kase one kodwo baafo nyina da abrante yawo omunyina aboye chi do madumadi no ya na ekotote edema nyame onhiro omunyina na onye omu kese na mama goso mahene ne ho kani me mane yakọ oncheche ne ho wure ne ba ne PSC meba mane ma akotote de tutu akiri ansana yaba ohene ye ko asem owo de dombeko ti ochna kwan be mu ana do former koja yokuntanse na sofo Reverend Mchi Dominic ne ho kani no yetimi akoye ne na wotwa na shiba nso se wodadofo nyina ase owo US yenua baba akono no ne maame toy ma sisi wa ashtan rada eno mudi na wotwe dent so obi a ohwe bibi wo ne ho support amode ma na mpa ibo nyina no nani so ntino odamo ase ena me ankasa me ba okode akuaje wa wa unua na ni twesini ne papa ato na kwasiada na tetelesta ni so ame ho no aha Pentecost call redemption assemblies wo no ho na no wo nti ubisa okode akuaje wa ana se bia odosomimu a obi abetwe nkogya no na ono so ntimi ema ne papa baba na bibia nso enkoye kwasiada ifra along ya yenu kwasiada o say omo ya yenu kwasiada okay yes the ni me nda kwanhwefo nti yesere mo se de ade ato na nyo no ana yi mmeka ye ho na ye ntimi nkopepa na ni wam ni so na bibia nso nkoye ofa obi wa asem na ehye ne so asisisem bi koso honhom mu nsem a Asem Mpe Nipa yes we there for you enti bomode a na efre ye 0552 095593 0552 095593 and 0243 58 another 5878 0243 58 5878 ememi no bi abefre bia no ye beje oso wasem etete washa akomaso acha akoye odadwen no ya pa no mesibre ede ama over eja se mechia wojo so on tompa bo ho man no mechia ne pa ya monchia ne mame yes ono ebe dan ntokwa tizie ntino bi obia no awrade njira na onya ne kase na onya we ye kogo so mahene yi kru no betena mu no a wotompa bo onya iska no omra metin ko yibi nko bonza obetena wa tompa bo na access store